gap. Kile pending bills tuakelele mwaka yote na pending bills ya 1.8 billion. Na kile budget Your Excellency wa allocate 1.1 billion, almost 1.1 billion kure pending bills. Ila kenda tokinga mwaka totiwe na 801 kana 0.8 billion balance na kile budget yetu ya mwaka yoyo 2026-2027 no propose it almost 500 million. Nekenda in the subsequent years tomba kwethe atogetiga 324.5 billion na ile gasene ne muno ya support contractors beto nonto uterio pending bill yaomba kwethira ikendama that much. Twetakire kurea meshara iturete meshara yetu mwanka mweri wa 5 Your Excellency as you instructed meshara neregi mweri wena na mweri wa 5 so tutigi kurea meshara mweri wa 6 na hiyo te kim budget. But Your Excellency, as you have made arrangement, kambere staff beto, kuna arrangement through His Excellency, na umbele kunegotiate na bank ya KCB, itaongela period ya overdraft, na amount ya overdraft, ikendo utemu ritingugia kwamba kwethira ageasha mushara yawe on time. Na gapura yarewe 3 months ni refund. Ewenge ni manto ya legal liabilities, Your Excellency. Legal liabilities ila tuwethetwe nasio shiare 935 na mwaka yoyo 2025-2026 itombere wekira kim budget 140 tukatiwa na legal liabilities ya 795 no propose it legal ya 170 na inkumea mbero na kumeituthetwe na warranty nyingi muno na ikenda tomba gotiwa na balance ya 625 wa intervene through the treasury, national treasury yomba go promise kana goto akikisha bagato tethia kurea Leopard Rock irando ya 384. Kwa hivyo if that happens, Your Excellency, which I know it will happen because no the talk with the follow up legal liability at only 241, which is also something that has not been happening. Your Excellency, nkenda kuthoma pan department burambesha tumbete kwithira tukiba locatira nikenda department ya yombe kwithira ikeyana kana igitariria bura yombete kwithira gitumira mbesha yu county assembly out of the 15.1 billion county assembly kewa 1.2 in both recurrent na development. Office of the governor ikona 208 million. Finance, economic planning and ICT, which is recommended all the sagas pending bills in 1.4 B. Agriculture, livestock and fishery services, when a budget of 576.1 million. Water, irrigation, environment and natural resources, in a budget of 1.1 billion, almost 1.1 billion. Education, science, culture and arts, budget ya only 349 billion. Health services, budget ya only 1.8 billion. Land, physical planning, urban development, public works, budget ya only 413 million. Legal, public service, management and administration, ya yoere ya gamishara, 5.8 billion. Road, transport and energy, 1.4 billion. Trade, tourism and cooperative, 220.8 million. Youth, sport, gender and social development, 434.6 billion. Then county public service bond, 46.6 million. The giant share get our health department na runs Your Excellency. Na Your Excellency ndenda nkethiria. I know I'm within my 10 minutes. Kwelesha mmero kumwera atire. Mbesha itumera kuringana bura shekeri budget. Na tugetekerwa kwenderwa rongo nonto kwina rwangiro etawa controller of budget. Na rwangiro nguge yo iko make sure utembesha ikuma kana sho tumirwa both national kana county illegally. Toetia mbesha batara bali like abakona is set within the budget. Is set for the purpose it was budgeted for.
na your excellency tutakuwa document nyingi muno na inye ibe yako liunga ground baka bithia ngetawa monitoring and evaluation na tunenya rwangirwa treasury irwa ritokare nabo beyete still kubithia monitoring and evaluation. Kwa hivyo mbesha itemeo tumereka illegally na cia tumereka illegally mumero akona report ya controller of budget ikiwa mbesha icia tumero umai na ikambwe inya itekuluka inya itereka so kuwa mbesha nikuro illegally kinya ikoruma rwangiro rwa controller of budget kana kuwa rutekurita ngoge tuna rwangiro nge na rurweta wa rwa auditor general rwangiro na rurwe ya bandaye kona mbesha irareke icia tumekire obura cia bangi nabo be ya report wicho shumaira twatubeta wa senate na twetwa ni county assembly na hivyo nto mwaka ya 2024-2025 mbwa mbero nombete kwethera kiona your excellency tugita na ragwa senate twechokia ciuria na barato chokakia ciuria mumero nethera akimenya bura gukari na report ni umaira county assembly eto ebithakia the same your excellency na ikankwenda kubithia that correction your excellency kenda mumero amenye mbia cia thirikari utemeo tumiro ou no temea atiko kuia kana ogitatia not to their questions na dafu kwena rwangirwa EACC otherwise mbere mumero kenda atiga kashwe mtu akwira mbesha muire na kunenkere evidence your excellency mtu akanenkanira evidence office yetu your excellency they are open you have taught us to be open na ito practice accountability and transparency na tokebithia budget yetu we involve to be the public participation we involve all the stakeholders nikenda nyawo bethera be part of na tokarea ku involve the stakeholders your excellency budget yetu etekuluka na I think you have witnessed to Korea almost 2 weeks budget yetu onya ethwa kire system ekarea ku balance ititonya supplementary budget your excellency so your excellency we kwenda kwera mumero I've done it in summary the amount we have received, how we have used. Compared to the previous years, we are faring well. Like, ugategera revenue to the revenue, our own source revenue to 1.4. Last financial year, to ingire na 1.2. No me to tigaria 1 month. So possibility not to ingire na 1.7 billion. Na to tegera ke pending bills, we are also doing so well. Contractors na ingwete kia otera kwa anto ibonete vituko bya kitendeka other counties anto ibonete vituko bya ritingwe bakebithia strike no tubatare wa mishara that has not happened to me na your excellency kinya kuomba kurea promotions ira tombete kurea ndenda mumero inyamenya negotiata your excellency kurea mumero mbesha on time maybe no anto bateka menye paying salary on time ekcheka toteyo kakia toteona mbesha cheto kuma treasury on time na hivyo to ngavana wetu ayokitie itaria mumero agaeta ka negotiate na bank in a friendly manner nikenda bank shomba kwethira igeto support ekurea mishara on time. Thank you so much your excellency and God bless. Asante. Gaki director waziri amechukua dakika ngapi? 20. Sawa. Eukere service industry department ni supporta inge chionde kabisa kwa huwa hakuna ingine itachukua muda kama huo. Hizo zingine zote can we kindly to restrict within 10 minutes. Health. Thank you. Thank you, Your Excellency. Watu tugeta direct ke kwalia mantuja ogima bwamwiri na nkambiria na kuga achievements iria tumbite kwetha twina cio kagita ka utongeri bwa Governor Isaac Mutumanto Ethingia kuma mwaka joathira mwaka jwa mweri jwa March 2025 mwaka aratumbite gukinya tuge kuma Governor Isaac Mutumanto Ethingia akweja utongeriene nombire kuongera project cha health kuma project 64 ge financial year 2024-2025 mwaka project 73 ke mwaka jwa 2025-2026
tuge nombete kwithirwa akiallocating budget becha cha 1.8 billion kana bilioni imwe gatrumo inyanya ki rwangirwa ugima wa mwiri. Nombete kwithirwa akiongera becha cha kugura ndawa ira twita pharmaceuticals kuma milioni magana jairija ithano mwanka milioni magana jathatu mwaka jojo 2025-2026. Tombete kwithirwa akiallocate mbecha chia milioni igana rimwe ria 11 ge community health promoters kana daktari bara betu bantura beto CHPs. Itombete kwithirwa ndene mwaka jojo mwe and most recently ke alitibanguge akiomba kwithwa agiokeria nkathi alitibanguge magana jatano ja 12 na specialist na baba madaktari wetu specialist 89. Twakariria mantu ja sha registration ati Governor Isaac Mutuma Ntwethingia akweja department ya health twa registered antu ngiri magana jairi ja 38 na mwanka na arweje ndene mwaka jomwe itumbite kwithwa tugitonyithia Meru 675,000 kana ngiri magana jatantatu mirongo mugwanja na ithano ke mupango jwa SHA. Kwa wi 50% ke barato bati target ira batu twitha tunenkeri national government i 1.3 million Ameru 1.3 na ndene mwaka jomwe Governor Isaac Mutuma Ntwethingia nombete kwithwa no tethio bwa department ya health tukiregister nkurukia 50%. Itumbete ko launch tukweje twategerere nteto chia ira twita referral system kana kwithiro itugwikia specimen na ari anturene ukejo kethira mtu na TB ende gutene ithimi bia TB no mbete kwithirwa akigura nkurukia motorbike 10 chiumbete kuthiurukwa ge sub county chietu chionthe 10 ukeja kwithirwa ogwara ukwithwa we dispensary gikora giaku kana kithimi giaku kiajukwa igikomba kumatukua na boda boda mwanka cibitari inene ukethwa no kumba kuthimirwa kithimi giaku na macokio gacokerwo mwanka nturene cibitari eku ukethwa ugo no kumba kwithirwa ukiandikirwa ndawa. Ije ni umbite gututethia muno especially kukabiliana na murimo jwa TB jora jutha jo spreading nturene ukeja ukethira itukumba kwithwa tukigwata murimo jo mapema. Itumbite kwithwa twina partnership na Governor kwija nejere tugutegera budget ya county tuona budget ya county tikungana na itumbite kwithwa tuki eta ke onjorithia kana partners twetho itugushirikiana na partners na itumbite kwithirwa ke M-Pesa Foundation itukuona sponsorship enkuruke milioni 95 na milioni 95 iji tutethetie gwaka cibitari Uruko maternity itugwaka cibitari ndene Tigania West gwetwa Mituntu turi miaka a full fledged level 4 hospital kuma nthiguru mwankeguru kwa itumbite kwithirwa ndene Ebori kwithwa tugiaka cibitari Ebori tugwaka maternity theater tukethwa itugiaka mothers ICU kana ICU ekudumia ekuru na wamama wajawazito ukienda hospitali kwithirwa ukeja kwithwa ina complications itugwaka theater ndene Timau na twithwe tugiaka mothers ICU na twithwe tugiaka kinya ICU etwana. The total amount ira tumbite kwithwa tugishirikiana na Safaricom i milioni nkuruki 95. Bukandekeria mbite project imwe kwa imwe Governor akwija kwi project ira ethire ikwamite kapisa Daktari Kome alimbira i project chia kwite kwau cibitari Enthambiro maternity na arabwa Igembe Central itwethire maternity eri egukwama miaka 8. Governor nuombere kumiriukia maternity last year yambirie gwita ngugi na ndiro mwanka thaiji twana nkurukiegana itumbite kwithwa tugiciarirwa cibitari Enthambiro itumbite kwithirwa nombite kwithwa akiriukia project cibitari Muthara theater
area Muthara itari na theater na governor nombere kwithwa agiokeria theater eu theater e operation mwanka thaici na ni umbite kwithwa ikithinja nkuruki kuru 60 kwina cibitari igwitwa Thera maternity ndene region igwitwa antu betwe Kiongo tumbite kwithwa tugiokeria maternity ji omeriukia mheshimiwa governor na o mweri nkurukie kuruthate bombe kwithwa bakerwa twana gicibitari ria numbite mheshimiwa governor kwithwa ugiokeria project theater Mikumbune na theater Mikumbune yombe kwithwa ikirugurwa and it is operational for the last 6 months na thaici kurubonde bakuma area South Imenti area narabo Mikumbune gutino bakumba kwithwa bagitange bari thinjirwa cibitari au numbite kwithwa mheshimiwa governor ukiambiria cibitari dental kana kwithwa gushughulikirwa nteto chamaigo area South Imenti igwitwa Mikumbune numbite mheshimiwa governor kwithwa tugiaka cibitari cia Millward area nene buru na antu ba kumemenya area Nyambene kana area Gembe arume bonde bauma kuma area Gembe bakethwa bakeja kuma area Gembe mwanka Meru Town na gintu kigia tumerwa ye campaign mono o mwaka wanasiasa beja bakauga bagatethia arume begembe indi kiroto ki mheshimiwa governor nuomberi kwithwa gigikinyithia mwisho na thaici ndirwa report yenarwa kwina arume nkurukie 60 be admitted dene cibitari Nyambene tumbite kugita rugendo ru kuma Nyambene kuja Meru Town by almost 90%. Kwina cibitari Mutwati Millward Nyayongwa no yenderete na cibitari igwitwa Kangeta atuge governor nombite kwithwa agiaka dispensary injeru dispensary igwitwa Kariene dispensary igwitwa Kambakia dispensary igwitwa Ngoshishi dispensary igwitwa Nyeri na chionde mwaka juju ikombe kwithwa igikirwo equipment na ndene new financial year twikinya August cibitari chionde governor ukethwa ukiomba gucirugura chionde chithuri chikomba gushughulikira akariba area ria itung'ang'ene kabisa mheshimiwa governor kwithwa no gukiria cibitari Thera na cibitari Elare Health Center chithwa na ndi chikiuma level 3 mwanka area gutwa sub county hospital kwithwa itukugita referral ira chirauma kuma nari gita Nyambene ikoma nari keja Meru General antu bara bonthe ba area Gembe North bethru bakombe kwithwa bagishughulikirwa au ngiatonya ki manto ja matano newborn na inpatient care kana afya ya wamama afya twana tukenge tunatuguciarwa na ward cha kumama na mheshimiwa governor itumbite kwithirwa tuke improve under your leadership maternal theater Mutwate sub county hospital Muthara sub county hospital na Mikumbune hospital cibitari ingi ciumbite kwithirwa ikinenewa theater ciao icibitari Kanyakine cibitari Erale cibitari Kangeta na cionthe mwanka thaici cikwipi na icigwita ngugi mwanka thaici cibitari Githongo ni rombire mheshimiwa Garano rombire kwithwa kinenkana ya mbeca Githongo na cibitari Githongo theater yo in the next mbuga kiumia kimwe ikethwe ikirugurwa pamoja na x-ray department na thaici mukario Githongo kana mukario Central Imenti aliringirwa mbisha na the new machine chigwetwa AI x-ray machine chionde thaici radiology block ara Githongo negwita ngugi itumbite kuga governor introduce the gintu gigwetwa neonatal intensive care unit kana ICU etwana ICU etwana ibukome atwana turagwata ithina Meru ukethira nandi Meru General ake irari na gintu tugweta neonatal ICU care units but thaici itwambiritie na guidance mheshimiwa governor nambiritie project ICU Uruko Timao na Metonto marking a major step towards neonatal intensive care mbijaki uringi bwa mbisha kana gintu tugweta diagnostic oncology na specialized care ibo kurikana mheshimiwa governor nombere kwithwa akigura machine enjeru CT scan ira tugweta AI enabled
na machine yu thaiji ni gwita ngugi Meru General ni kumba gututetheria kinjira cha kwithirwa ke uchunguzi bwa kansa ukethira na ndimo wanka thaiji safari cha kansa itumbite kugita kuma Nairobi tomba ikwithwa ire ja Meru General. Ibwega tuge ati mheshimiwa governor na arombere ko install machine enjero CT scan Nyambene ego serve area Nyambene na mwanka thaiji mheshimiwa governor ndero mwanka thaiji ne ringite mbicha nkuruki 60 na sha ndero sha iritumirwa weta wina sha uriringwa mbicha utheri ara Nyambene kwou gutina je ugwe umba kwithwa no gwitagi private sector kana kwithwa ukeja naja bo town itumbite gwikira inya nkuruki mantu ja laboratory na laboratory itumbite kurugura injeru na tomba igo chinene ya shibitare mbeo ndene area tigania shibitare Kibirishia shibitare Nari na shibitare yetu Emutindwa igweto Kenoru Health Center ichiumbite kwithwa tuge strengthen facilities chalab kenda ni ontuboge ntuge gwitwa evidence based medicine oreta shibitare ukomba kuthimirwa kenda omba gutreatwa na gintu kiria umbite kwithwa ukithimwa itumbite mheshimiwa governor na ambiririe project akwija nteto cha cancer Meru General kwari na itanda binanake governor nombite gwaka itanda ward block enjero na itanda 24 Meru General gweto oncology ward nderwa tayari ni equipi na eji ikomba kwithirwa igitutethia gwikira ndawa chemotherapy mathaa 24 ndene entuko ajie betu na ndi barekairwa antu banana ke chemotherapy thaiji tuongerete itanda nkurukia 24 bethirwe even utuko na muthenya ibakombe kwithirwa bagikirwa ndawa ibwega nkuga bukaringa kaujo nto kansa nukumenya tutesete muno Miru kana murimo jojo nyimba na tuge nteto chia medicine kana oxygen and essential health commodities gavana nombere kwithwa akiongera mbecha chia uguri bwa ndawa kuma milioni 205 mwanka milioni 300 itumbite kwithirwa tuge thiurukia ndawa mashibitari jetu no chithirwa mbuga itekungana buru lakini mheshimiwa gavana nombite kuongera milioni 95 iguru mbecha ira chetharuirio na thaiji chief officer Kome a inform kiumia giki kijite ndawa cha milioni 38 ikethwa chithuruka gwa kimashibitari jetu jonde ya Meru County nombite mheshimiwa governor na ambiririe project ya kwithirwa ibukurikana kagita ga covid antu ibakuja ni ntu bagwagia miruke kana gwagia gintu getawa oxygen na jontu twakamata oxygen na mitungi ituombere na utethio bo mheshimiwa governor kwithirwa itukwambiria gintu gigutwa oxygen plant Meru General na oxygen plant shibitari ya Kanyakine shibitari iji chio ijiri chiomba kwithwa oxygen ichikomita keriera ikethwa chime convert kwithwa medicinal oxygen ukethira antu betu ibagukundwa oxygen babe na complications batina wagibo oxygen mheshimiwa governor nombite kwithirwa install gintu gigwitwa manifold kana ukeja ukethira kuyo oxygen yakiri iuchio ijire undagweta Meru General na Kanyakine achigo produce oxygen chichiongwa oxygen era ni kumbi kwithwa ikithiurukwa Meru County na shibitari Miathene shibitari Githongo shibitari Nyambene na shibitari Timau chionde ikethirwa ichina oxygen manifold na gintu giki kiumbite gututethia ke aje bara betu bakumama wardine ibwega tuge mheshimiwa governor nombite kwithwa agi partner na national government kigintu tugwita strategic investment nombite kwithirwa agiaka maternity block chibitari Kinoro na area South Imenti guntu gugitwa Goji West na shibitari Mikumbune inpatient complex kiguntu gugitwa Nkwene ward na geshibitari level 5 mheshimiwa governor ira itawa incinerator kana ndawa ira wona ikethwa shindano ira chiethwa na intorokorwa rundherwa shibitari mheshimiwa governor nombite gwaka incinerator milioni 19 ndene Meru General
iririkana incinerator iji ni ithatu ake ndene Kenya, imwe Kitengela, ingi Meru na ingi Kakamega ke ndene mugongo jwa Kenya junde. Ibwega twaririe nteto cia preventive medicine kana kurigiria mbajua. Mheshimiwa Governor nuwejire wethira community health promoters 3716 bati kwethirwa bati na vifaa bya gwitanguge na bethetherwa bakirwa mushara na no ombere mheshimiwa kwethirwa okiallocate million 111 kwethirwa CHP bonthe daktari betu banturene mwanka thaiji bonthe bakwithwa bakirwa mushara kenda bombe kwithwa bage focus na ngugi kwithwa bethithia screening turene bakethwa bakunyiria daktari ngugi aja na ukeja kwithwa gutina muntu ugustukirwa imbajua enturene antu baba ibwega tuge bathuri ntura cia Meru cionthe Meru wingana 3716 na nui muntu umwe ontura ombite kwithirwa akithurwa. Gwitikia nkwariria nteto cia mantu ja specimen referral system tiomba kwithwa ngichokera jau buge nteto cia governance human resource mheshimiwa governor nombete go promote healthcare workers kana alitibango gikubaitithia nkathi alitibango ge 512 na indironere CEO County Public Service Board Friday na narua akinenkanira baruga na antu baba governor okweja John Twinda atongeretie kiama twageraia guchokia nurses betha ama bageta America bageta UK na bageta county zingi ankwenda kuuga kuma mheshimiwa governor mutuma twethingi akweja otinya nurse kinyomwe ombite kwithirwa akithama Meru antu aba kwandika baruga bakiuma county ingi bakenda kweja na service ndene Meru county kwao motivation yerio gwitanguge na ingwetikikio aje beta cibitari bakwethia daktari bakeni na daktari batiko ba mutashindano baigwa murimo tuge itukuthithia a strategic plan na ibo kumenya mheshimiwa governor akweja utongeriene ethira ajie bakansa ibagweta Nairobi muno nejira na twakaranthiguru tomba kwithwa tukiariria ni atatukareta service akue Meru na ituombere kwithirwa agito instruct nethirwa ewengwa to department to develop gintu gitu strategic plan kwithirwa itugukiria cibitari Meru Teaching and Referral Hospital kuma kiwango kia level 5 mwanga kiwango kia level 6 eji kumaanisha service ile chionde iragira wa Kenyatta ndene mwaka jumwe ikethwa chionde ikioneka aja Meru General itombete kwethirwa through assistance and collaboration governor Mutuma na national government tukiongera itanda bya Meru General kuma itanda 360 mwanka itanda 100 ibwega ndikanie mu Meru ati Meru General yamberirio 1929 na kuma 1929 mwanka 2025 kurari na itanda 360 yake na mwanka thaiji ndene mwaka jumwe governor nombete kunene ya itanda biu through investment ya billion yemo kuma itanda 360 mwanka itanda 100 ikyo burona kwena congestion Meru General thaiji ingwetikia mheshimiwa governor ala tweterete o muntu akamamaira gitanda kiawe akethwa na gushugurikirwa itombete kwithirwa ge strategic plan yeje agiukiria cibitari ingi inya ciombe kwithirwa ni kujukia nafasi iria irari level 5 na itwaganirie Meru ndene Meru County into 4 regions kana marijana side yegembe cibitari enyambene level 4 ni gukirwa ya cibitari level 5 na tayari itombete kwithwa tugikira through collaboration na national government na Governor Isaac Mutuma twethinkia inpatient million yegana na tayari inpatient block uni amberetie tombete kwithwa tugiukiria cibitari miathene guserve akaribatigania kwao nayo yombe kwithwa ni gukinya kiwango kia level 5 na tukweja imenti itombete kwithwa tugiukiria cibitari Kanyakine through investment nayo yombe kwithwa ni gukinya level 5 ni ngwetikia bo kuigwa nkigweta nteto chaburi nayo cibitari Timau level 4 yombe kwithwa ni gukirwa kwa level 5 cibitari
iu ingi boigwa cibitari 12 iria ciatigara ni iria tugwita sub county hospitals. Ki sub county cietu cionthe 11 kwithwo kwina cibitari o imwe pa level pa sub county, na yo yombe kwithwa ni kwithwa ikia level 4. Kwa health center igatuma mwaje ki level 4 yenu, alafu level 4 na chechi kombe kwithwa ichigutuma ki level 5, then level 5 ikombe kwithwa ni gutuma ki level 6. Okeja okethira Mumiru ati kumba kuma Miru taome services cionthe iriaja. Gi closing statement vision yetu that is shared na Governor Isaac Mutumantu Wethingia ni ati ndene mwaka jungi jumwe turenda gukeji kwithwa kwina referral igutuma kuma Miru igatuma wa kuma ya strip we Miru igeta India ndene Kenya yonthe turenda kwithwa twina gintu gigwitwa regional medical hub. County ire cionthe ituthiurukite, county ya Tharaka Nithi, county ya Isiolo, county ya Samburu, county ya Laikipia, county ya Nyeri, county ya Marsabit, cionthe chiethura chirituma aja level 6 yetu ndene Meru County. Asanteni na Mungu abariki wa Meru. Asante daktari. Indagika yana gaki 25 daktari Nyago exidira lakini amefanya kazi mzuri. Teu endeka kwenda ankwenda kuria kabisa mawaziri ati ereno nto ndeke madhaya to ya makai to area buru to highlight those areas to teweta so much into Nyamwera. Waziri Kanyaru water wapi CEO wake? Thank you, Your Excellency. Na CEO na MD Meruasko na MD Mewas. Gwitikia ndarikia pakongela kidogo. Your Excellency, betikiria beleze Mumiru kirato kubuite ki department yetu Erwe na Rwera. Department yetu ngwira nene ni ukundi anto Rwe na kumenyera rera rietu. Na turi ukarande Your Excellency ututongeretie tuamwire turenda kundia mwananchi Rwe turu kwenja bowl na kwa ikundi bya Rwe support na turu kwenja bowl ito chiumitie mieri 15 wethirwa ureti na Your Excellency tukwenja bowl 30. Kira kitumite tumba kwenja bowl nyingi Your Excellency within that short time nontu itwakarire nthi tuona thinira chithera chio witumaira contractor kwenja bowl na tweta tuyukeri getu ireteki side ira chia Egembe North twikuya tumebwithia na nio tutumaira kwenja bowl chetu Rware ni etumite tukenja bowl liu na haraka uu na yachoka yatuma tukaomba kunicha cost ira tukwenja nio bowl chetu. Okay, akulwelia thirikari ile ikilukite kabelebele au bowl ni renja wana mbecha almost chukinya 15 million mbatuka lolia bowl ila tuenjete nyingi au ite ukiluke kinya milioni 5 tuchenjete na te kwenjake webuitu kuikwenja bowl turu kwenja na we-equip kwenja ikumaanisha turenja twamekira pump tuwekira solar na tuwekire tangi rite 30 euro twachoka tuka distribute ruu tweta twarwikira ka watering point arantu bakumba kweya pakanyira rweru. Okay, akolole sola ya twekirite thai Your Excellency nontu kwikintu twaloleria tuona thinenge twinio ndene Meru County na towa itubatirite kwa address thineu boliri nyingi itwire kunjwa thirikari ingi kilukite au chienjawa iya itarwe kidogo sana na tumiche itarwe kidogo Your Excellency chienjawa iyekiro tupampu tunini tupampu tuonje tukuringa roe kana yenjwa iyekiro sola itekwana kankwenda kwira Meru round ye solar panels zira twekirite ni irachiwetwo bifacial ikuche mwanki na side euro na nthi
kenda yumba kuthiraina mwanki ukwana yokumba kuringa rui iita rionthe tucoka twekira pump ikwana pump china inya na chiringa rui ruingi sana bolira tionte tujite your excellency utiyeo ikurita rui nthia 30 cubic meters na rui ruingi muno okay akololia rui tonye tangine within 10 to 15 minutes ni kuria tangira 10,000 liters bitumite turita ngweu katukololia mbere atukamenya area ni ta ikura na wananchi betu pakenda ndui chumbo kinyamichi ko anto atu ya witaringi kwina maana arungu tukiura changari ya kuyo tuchenjeria pump na wekira sola ingi birabo mwananchi akibomba kuongela ni either tangi kana ba kucheroi baka distribute roi rwa kinyamichio bakanywa kou your excellency ututongeretie itumbite kurita ngweuja na nkiromba your excellency no tungwire tu nene buruni ukundi anto roi poambetikiria kathoma bolira tumbite kwenja ituinjite bowl witwa Kiolone bowl ikangeta tuina bowl witwa Lubuene tuina nontu Bombadha tuina Prison bowl tuina Kidhare bowl tuina Ambaro bowl tuina Giaki bowl tuina Kiamiringa bowl Itumi bowl Mporoko bowl Ndare bowl Akone bowl Adwana Imani Kathigiriri Kiani Kilili Kimurunyaine Kiremu Kisima Luluma Mea Bulu bowl ichonde itureketie ira nyingi ni nkai kidogo tu iti Bulu itureketie bowl nkai ichitiera na chi various stages ekurikwa kenda tumba kurekania na ngweu kwina mukiria bowl sorry ntoka ndeko kuthoma chionda kwina mukiria bowl kwina Gitura bowl kwina Gituine bowl kwina Kamuya bowl kwina Kibilaku bowl kwina Kieia bowl kwina Antwa Mboi bowl kwina Lubwa Dhirwa bowl na Kandebene bowl kou your excellency tuchiumbitie then tuina kingi twalwelerie tuona kuingi tuita low hanging fruits kana matunda yara mumiro mbo kinyila haraka muno akarea tuina bowl ituire china thina kuma chi kwando chi chiathiru thirikari ringi na chi na ovaia itekurita roi nontu nithukitie either kantu kamwe kana kangi tuyato wa mbere kinya chitu kondo karande tulweli to nora tu chibwethia kenda mwananchi omba kunda roi ki bowl liu na itubwethitie bowl emwe monka bowl 28 ile itari tangwe na kinya chio kiromba bombetikiria de chithome nontu niongo irane ne turita tuna bowl entorokunga ethirite mwaka na nusu antu batakunda roi na thai bowl antu bakunya roi tuna Thero Chiefs Camp bowl tuina Ndoleli Community bowl tuina Baithubuku bowl kuina Kayuka Mwingi bowl kuina Ambaro bowl kuina Karama Secondary bowl kuina Akirangondu bowl Akirangondu Secondary bowl Chorenya Community bowl Ngongwaka bowl Kaguma bowl Mukuiro Secondary bowl kuina Lairangi bowl kuina Kiegoi level 3 bowl kuina Muio bowl Mporine bowl Chunguru primary bowl Dhuru primary bowl kuina Mireke bowl Maua Polytechnic bowl kuina Rumande bowl kuina Kaelo dispensary bowl kuina Limoro primary school bowl kuina Ankamia secondary bowl Antwa Mboi secondary bowl kuina KK Itama bowl kuina Abore bowl your excellency ichungu ichietu ira min na ndawa no monka de chithome
Then twina ngwingi ira turita yo support ikundi bila bina roi kana yetu ita surface water rora batapite kuma mierene ikundi bina bitu bitetha ciana njira kadhaa either no tubabwithirie intake bakaomba kurita roi boya kenda banyoroi ruu kana twaba itangi kwi bitu thitha chibibi masonare bia kuthinga bibia itangi ya kuthinga kana bia plastic no tubae kinya pipes bakaomba kuchia roi ruu kenda rombo kinya bichio na twina project inyingira tuthithitie area mwanya mwanya i project nyingi muno ndentewitikia your excellence ngachithoma chionthe but twina project 93 ira tutetheretie ndene Meru County ira nyingi chumite area ya Imenti nontu niyo ithera ina ndoi nyingi ira tumbite kwithirwa twina cio surface na itutetheretie ikundi biu kenda biomba kuchia roi na biomba kunyoroi ruu na njira ya irite kiamuthia your excellency. Yes, twina kinya canal tuthithitie egoji tumita Mutonga canal tubwithitie canal twa kuchia roi kenda antu bomba kunywa twabathingira canal iyo bomba kinyithirie roi twina mwendantu mwanganthia au tuete kundi kiu pipes ituete kikundi kiu ito kianjau kuma aboge ta west tubaete pipes na ikundi bingi bila tunenkerete ntubondeka ankonie tuna project ingi yanko na kueleza ila turitite ngwe twina bridges tubwithitie areas ira chi affect ni floods na twina bridge yele tubwithitie na twina ingitha tuikuendelea twina bridge Erikiau area u your excellency ni area ri ikuito Burujira wananchi bate ikiomba witasaidia ingi either baumite kurima kana inyana bachokete baumite sukuru bakiro side ingi na bridge unite that mno area u kwina kinyengi tuokete bandu iwitwa Kamoya bridge kinyayo ni area rari ikuito floods na twina ingitha tubandu tukuendelea chichi njirene twina mantu ya protection riera retu kana catchment areas chetu kwina mwera yayo tawa Mujini Springs twitite tukabwithia rehabilitation tukaanda mitio tukabwithia catchment area u kenda yumba kurita roi na njira ya irite nontu tinera nene twinio dene Meru ndui chetu ni wite Kenyara your excellency na ibuntu tukuria tukiarira cha wananchi betu twibera ibairi kumenyera area u no tiungi tumbobele saboya tibala no boni na examples kenda bomba kumenyera area u twina area ya Imenti North ya itawa Gachioma niyo soseroi area chemerwa kwichionde dene Imenti North na niyo nduira nyingi including cha colleges chetu au Meru Teachers Meru School na Kagai na baritite roi na area utu kumrehabilitate kinyayo to make it better over 7 million ira to kumrehabilitate niyo kenda tumba kumenyera area u na nduiu chiumba kuthirukuma roi rukwana kiamuthia your excellency department ya kobandu ni dila na utheru tene Meru County na nituchumitie muno kuhakikisha mathoko yetu ni yatheri twina cleaners baba ingi tumbite kurita ngui nabo itubamenyerete muno tubani turabarurite equipments cha kuhakikisha ibakombo clean thoko yu wheelbarrows na protective gears kenda bomba kutheria matauni yetu na matauni yetu yatheri itumbite bandu kurangari imwe ukamata rukoro itu kuthurania na utauni chietu na itumbite kumenyerana na tukwendia rukoro ki dam site yetu ntu ibuitikira rira twathonyera oreo ibonere dam site wekira wene issues but thayu te complaints kuma ntu itumbite kumenyerana njira ya irite na ku dispose rukoro urete wa affect antu bari queen neo bando itumbite clean town chetu twitumaira youth betu bara gavana turetere ki MYS na ibatu tethetie sana na ngendo chokia ngatho sana your excellency nontu boy ndieu yutuatia kutheria town chetu na njira ya irite sana na town chetu ni theri your excellency ntere ya kuwa rimwe kwina siasa iwikirwa antu baita ki receptor kwetwira ithingirie wikira ruko muntu amiri akaringa ruko ruyo mbicha a post akawi tauni china ruko mbatara niyo ruko rubatirite wikirwa kenda tuya tuyukia na atwi twitoruta na rubatire ko your excellency tuendelete boya
isiasa ikwenda kuringo chio tuthukia but tuinguine na tauni cietu ni theri na tukendelea kuitheria. Thank you. I think ngetikiria bwana Romano na MD Mewas kenda ba wakandu gakai ntubadha. Thank you, karibuni. Okay, thank you waziri, Your Excellency na kariba Meru mugeni bwinde amarito mbitagwa mugeni Patrick ndi murungamiri wa ruji rwetu rwa Mewas mbere buru ndeke nkai Your Excellency kambuge turamiru twina nkatho nene muno tonto turi Meru Water and Sewerage Company tutugwatirite gikombe kya kwithira kambuni ira imenyeri bwega ina good governance na ina transparency na service delivery njega ndene ya Kenya. Kambuge tugwita ndene ya Senate mwankatha iji we are the benchmark in the country the corruption the county joint boga bakuthoma gwetu last week ina county ithatu ibarete kuthoma gwetu na ntubora mantu jakuja mega jara mbere gwita gwitu karagia bwega na utongira bwega. Thank you very much. Your Excellency nkagweta tumantu tukai ntuba matha kambuge gukurukira tongira bakubu bwega just mieri iri kuma ukujukia gite gyaku gite kya governor ndene mitu twina thina ya ruji rwingi muno thina nene muno tonto pipe twina gukundia to bameru bonde ruji twina pipe ya inchi nyanya kuti tukirira muno muntu ba ruji lakini ukurukora Your Excellency itucokia kantu rumbire gutago gutrombera mbesa ndene ya Africa Development Bank bagwatete na WSTF womba guturetera total of 84 million makofi kwa gavana 84.9 million tomba kureta pipeline ngie ruji na Your Excellency tontora rusire murandi ju thaiturikite ngugiu thaya kwenda antu babe bamiri kubukona dinejuri bitukite kutira dira kidogo na twitite tugeta tunini pipe cietu cionde nikenda muntu onde akomba kuona rujiro kungana ko Your Excellency aja ndina rujiro rwingi muno ni pipe kanene nya baba ina pipe inchi jiri ngekira inchi thandatu baba ni inchi nya ngekira inchi inyanya antu bonde bokona ruji tonturu rwakadita ndirugura just only 3 hours idandi nkainga matangi jakambira ko overflow so Your Excellency utitengu ginje gatu antu bameru nitukiankazo no mantu ba mantu jau Your Excellency just briefly Your Excellency just briefly kambuge gintu kingi kuride gintu kya maana ugukurukoro ndene thirikari ngombire kuona ntura yetu sendi ya mjini salama koje na sauri yako terevo santi kana bioro bitabu ibwega na warikia bandu gutwira kuswambesa nikiatu komba imenda sawa which sawa iko sawa nombiro tutswira mbesa omba uswambesa nambuge kimakie kiadira kana ontukwije ntukwa njumata ntukimakie kiadira ito asemina ntubakoje muzina salama nikiatu komba we improve the sanitation a total of improved 300 toilets. Thank you for that, Your Excellency. Your Excellency au angika nkauga ituye tuna dina ine mono ya ruji apart from tuwe from kadita aja ituye tuna propose imami tobshi nara ndene ya ministry ntukui nyingi mono kuongera ujuro gasa Meru for the next 30-40 years to come. Toina proposal ya total of 2.5 billion tuyoto kunda thirikari nene na tuomba kunekerwa ngoa end thirikari ya tana bomba kunekerwa ngoa end bombe kuthithia ndam ine munde ya Mutwaru Forest na tumbe gukunda ruji rwingi muno a total of 25,000 cubic meters per day rwaro gasa population ya Meru for the next 25 years to come as we make Meru City. Your Excellency, kankwenda kuga last week toina mushemanio riro kite kunenkerwa antu babetagwa Urban Municipal Development Program na very soon thirikari nirekia gwaka ndamu na aria bakomba kurikitha that project na ndene Meru tutira twina thina ya ru irikia gwako tombeithia the pipeline ira nene the mini pipe hantu baba irisho nde kuma iria ya mwenda antu iria ya makutano iria ya sendine ngibu itawa kem gwita mwanka Meru niko na area patina pipeline irika ba connect USA kwenda ucokia ngatho tontu turikitie gutwika confirmed with a total of 280 million ya kuthia last mile connectivity ndene ya town yetu na twari kuthio Your Excellency nukura mantu ya ruji no gwatanitie
wakati mantu ya sewerage. So Your Excellency is a guarantee 100% that Meru will be a city, and we want to assure you on the side of water and sanitation, Your Excellency, we are safe. Hiyo mambo ingine tutaongea kidogo wakati mwingine, hiyo sitaki kuleta hiyo debate saa hii. Mungu ambariki sana. Asante sana Your Excellency. Bita Romano Mwito, MD wa Meru Wasco. I'll be very brief. Governor, ibo ya nontubu wa support ila wendelete utua kenda tumba kusava ntubetu wa Meru. Tuwe Meru Wasco, tuwe na a few programs ila siumbete otedi ntubetu. Through your intervention na support yeku, itumbete kwithira tuyaka DTF, that's a decentralized treatment facility, ya kutetheria antu batimao nontu timao kutena sewerage system. So eune is a system ya kisasa ya antu treat sewerage ire akwe ira project ire kitie na timao still ito wakila antu bioro 200 toilets aratu kubwithia subsidy ira waka kioro ukanenkerwa subsidy ya 20,000 kenda timao nonto ni tauni yukura mbere system complicated sewerage ya kutwika sanitation etimao yesa sawa. Through your intervention also Your Excellency kuna program twenio ya wekira pipeline kana gutetheria ntubati ya kuona roe aratu na program iratwetete kwambiriria yokuria ntuba Mudhara Murere kwa Mosi Mwanka Karumo Technical roe na Charuru na Mwanka Meshimikuru roe rumete nara Muidhone. Ire project ire on process actually at procurement stage ire gatetheria ntubau baumbe kuona roe. Ange through your intervention Your Excellency maua sewerage last connectivity support iro turombere kuma ki national government i project ikuendelea nonto maua ikutwira sewerage lakini yethera ire the main trunk kana ira the main line nyo ethera ire so antu baba ingi batethirite ba connected na sewerage ibu ntugona roe chafua muno especially kinya mwera yoyo wetu yo mbone the project une kuendelea at 65%. We expect by October mwaka yu yethere kurekia kenda ntuba maua baumba kwithira sanitation yeo kinyao yesa sawa. Enge Your Excellency iro tuete support ni utetheria ntubeto ku manage boreholes na kire boreholes yetu nyingi cia county ikwithirite kwina challenge no ntukutithite kwina sustainability. County ya jabo ole nenkera community after short time ikareta thina na ituambirite that program na ituithirite tukiengage na antubeto na tukethira tukiendelea boya. A good example irambo bakwayana ni maili 3 borehole ira yethirite ina thina antu roe stima ikaitwa kintu kia thuka bakare kunywa na ibo oli userve almost 400 people ira tuombire kuwatanira na antu bau bakare something small na tutu abate the distribution na bakethira roe ruoro itaboya. In conclusion, Your Excellency, we appreciate support ira utoa tuya ntubaroe department roe tongeretu ni waziri wetu nontu roe ni kintu kia maana ora waziri a presentere mostly borehole ukathikiria report ya borehole ukena borehole nyingi na araire ni tigania na egembe lakini the projects nyingi ra waziri athomere cia pipelines intakes na kinyama tangi concrete tanks ni these other region ya Imenti. That means governor no twana ni twinde kirima ntwaroe kenda tumba ukura twemeru turi hamwe. Asante. Asante sana, to appreciate team please. Asante. Agriculture na Kaguru wakuje. How many minutes did those that department take? Hey, 30. Where? Thank you very much. Onde tikindrake komi. His Excellency the Governor of Meru County, Reverend Isaac Mutumanto Thinkia, DG Linda Kiome, all protocols observed, the media crew, na motegeri wetu Momero Araure, tukweruare tuenda kurukuna mno tukirepresenti manto ya agriculture. Yetu kompeta Isaya Baitoti, the Chief Officer Agriculture, Livestock and Fisheries. I'm standing in for Waziri Gatanguge
tikatete ngui nikati kuwa mzuri together tuenwe ntukwingi he is not feeling well. His apologies please. Mwambere kambwe kile department ya agriculture, livestock and fisheries ni uti wa mugongo wa Meru County. Governor, thank you very much. Nontubu mpa nafasi yu Bidhurande Chief Officer. I'm very happy. Number one, kile mantu ya biyo korea food security ni agriculture. Number two, prevention of livestock diseases, mantu ya livestock. Number three, AI services kana kusiara ni ngombe sieto kenda tuthotuna quality breeds na tuthotuna area is another aspect. Then number four, ni mantu ya fisheries tuthotuna antubarabe to barinde tuthotubora liners na tubekire tusamaki kidogo sia household kenda na beto bara anini bomba kuthobena nutrition kenda waninganira uchurubura na bakunywa na samaki tuthotuna a very good populace in Meru County. Mbwe governor ore ukuma kwi mantu abwithirie iruriria mitungo livestock market itomi kawetere saidire egembe wona at least tuina market witoka ngeta. Number two, wayira au ndene ya Tigani region wethera kwi iruririo riokini small order value addition SIVAP rira orombete kiri president ria almost 20 million arora murire. Then wona ruterwa imenti region kutena iruriria livestock woka Ngondone, I think Ngondone. I'm very sorry. Ngondone market. Ngondone market. Ara berekeje kidogo. Then woka livestock market ye toro million mitungu na ni kuendelea. It is almost complete na kinyatha hii gavana na metembeze ingi. Kintu kingi kile mantu ya dairy industry. Governor en mantu ya AI kende improve breeds yetu cia animals. Na mbeo cia kwana nibo kwenda muteria ambiboruari na mbeo cia kwana cia subsidized AI services. Mbeo ira yuma drink ngirimo wanja yina mete ya Kenya 1400 and as we talk ogero yo ofisine cia livestock officers sub county ogethira mbeu no kabande ngombe ku no reria 1467 okenda njau yeku ye mwari au ni tik 1400. Something else governor kwena point yenge ya maana sana ni ndio sio ntobange bakiwa nanga kutena mantu ya vaccination ya ngombe. Vaccination ya ngombe leo there are a lot of vaccines tuina cio thai na vaccine ithira toka ira Nairobi ire Nairobi kinyite menya guthira iranga na procure ko ithira toka ira no to ciekira wakire code system na ara Nairobi so ende antobeto kankobera turiyeri ngombe cieto okwani foot and mouth disease, lambe skin disease, anthrax na tuetera ni tuye turinge report kiri sub county veterinary officers bake ya kiri we ba kuchacha mbere ngombe free of charge. Katese governor Mutuma tuethingia mbere ne programu itario last year mbateo itario ilikuwa hii governor rukumire. Kintu kingi nkienda kwariria ni mantu ya program ingi governor ndio ararombere kiri national government ye NAF CDP. Kiri NAF CDP kwina program ya minto bitano bamenyera. Number 1 ni avocado, number 2 banana, number 3 kwina coffee, number 4 Irish potatoes na ndiri. Kiri ndere sector program we neretie kubwithia arimi betu bomba kuthura bena a very good environment in dairy sector in terms of infrastructure. For example, our dairy union yetu iri ao just ao in Meru town ne 97 million ye kurita stima tureko tumira stima tutumira solarization
97 million. Nonto ria bandikite proposal buwete atirikire governor. Batue nonto iria rikuthwa retekwa na mbeca nika tukuya kwa twika kire mathabu ira etalwa kwina mathabu ya stima yario ya maingi muno ya process iria riu. So endre kwa twika batue tukarita cost ya stima tukethwa tweseverwa palita thiringi 10. So governor avekira solar cia 97 million kenda cost yu iritokire murimi ya kire murimi iri income ari kwethia bu atetheria ao mero wake aite ruterero wa buri Mount Kenya East nio abambe singi 8.4 million achoka eta ruterero wa Tigania Mekindori ndere aba 8.4 million achoka eta ruterero Nyambene arimbura bari na Nyambene ndere nabo aba 84 million ngavale toto muntu ogwanania mari yothe agetho ere 8.4 million. Yes, thank you for that intervention. Achoka kwena kina CDP every ward as a sacco. Every ward as a sacco, na every sacco is given 4 million Cindy capital. As we talk, His Excellency the Governor, ogetho ke launch amanto very soon, otesa konoe moe ye Meru County ye ward yenu, whether Nkomo ward, whether Dunene ward, whether Kisima ward, otete na 4 million. Antobeto nenda bueta kire sako yu, kwegembia sienu kuo, bogetho boke yukasia mbeza sienu pore arimi, siena very low interest, kire lori no ketho yuketi kire sako yu. Otherwise, batu ritangwetu in partnership, Dr. Moya ukinyona ure na kwenda kuonekana TV agarasia ayo kidogo. Thank you, Your Excellency na mutegeri wondorore aja ndienda kubumenyithia ninkuona mantu ni chachanja mukiria mono tuthikanireni ndienda kugweta kiri Kaguru ATC kana ndaria ndene Kaguru tulita mono ngugi in partnership na department nibo kuigwa kire department ya agriculture mono nibathithagia kugeria gukiriria urimi lakini kira tugitaga na ara mono ni kugeria kuritana murimi uu na kugeria kumwethia akona kiria akwenda kuthi kurima nakio kwa we do training and research ukaja na ara Kaguru no kuigwa department ni thirekenenkanira avocado nekanenkanira macadamia nekanenkanira kauga nuntu bwali mibaria kuthi gukiria urimi dene antura chiao murimi ule ria athi kwanda intobiri akenda kithomo kwa ni ejaga na aria dene Kaguru tukamunenkera uritani bwa kithomo na tukaomba kumweresa ule akamenyera kirimo kiria kiawe kenda kiona mbesha riria governor Your Excellency ajukirie ka utongoria dene mwaka jumwe ni abangire ku revive Kaguru ATC ugeja Kaguru ATC we have been able to upgrade na kumimiki ithirwe ni kuonekana kenda murimi oro kejaria aomba kuritanwa akona kuritanirwa ega enda kinya kulala kethro ne umite kuraja akeja kalala aria akaritanwa enda into bya gwita kwanda nije murimi oro ombire kwewa into bira bya kwanda kwibange nabo bakwenda kweja kugura begurira nuntu bena inya kugura kwa wingi Kaguru ATC twina nurseries jamba ukwenderia at subsidized rate into umba kuthi ukanda wenda macadamia wenda avocado wenda into bia kuthi kwanda bia kurithia ng'ombe bire yau nkienda kuongera in addition within the 1 year governor kujukio tongoria ni araombire kumenyerera murimi wa ng'ombe na murimi wa ng'ombe ni wijithinere nene gitare ambura twina irio bia ng'ombe bibinge zaidi twete gitare athano kana ria kwara ng'ombe ikagia na mpala kwa ni arambira gutwikira machine egwetwa beira na chopper ile ala Kaguru ATC in fact they have just arrived they are in their second week igukinya machine yu thaiji ura tukugita alimi bena irio bibinge mono bia ng'ombe mburene thaiji ukejoga ukaika machine ile gweta famune iga utemangira mpempe iga utemangira thara na nyaki na machine iga ukunjira uro kwamba go preserve irio bia ng'ombe mwankarerea tukiwa tuna kiangazi ng'ombe ikona gya kuria kwa ni tu expecteria ria tuli kongereka kiamuthia ngwetererea governor jukirio tongoria ni twamurombere twina a lot of tractors chiena ala Kaguru itaritaga ngugi kwa uria twaruthire twairwe mbesha ni twa revive all those tractors kwa twina farm tractors
we have even a dozer, we have a grader na ija revival chonde na ni kurita ngugi thai tukwaria kwa uo kenda kulimirwa munda twitite thano tukarima miunda ukenda kuthondekerwa kajira gaku ukinya mundene ukenda gukurirwa gintu kona ni guchumbura kwenda kuthithia urimi bwaku ukakaguru ETC na gavana neto no bete na twete mbesha yu na interview ni bikurita ngugi na tugatethania tukigwatana na department kuhakikisha ukulima na kilimo ndani ya Meru County inaendelea zaidi. Thank you. Thank you very much, Wana CS. I'm requested kubuntu kanite kuthiria kiri avocado seedlings iran gavana yanete ya consignment ya 66,000 avocado seedlings na ile kwa yanwa sianero across all the villages and the ones na each ward niombe kuyukia avocado nyingi na otemuntu kinyo mota yukasia avocado 5 and above kire mantu ya seedlings ya mpempe torete mpempe sia kwanda sia 30 million sia across all the ones na each ward ya nerina 984 kilograms sia mpempe so hiyo ikaenda namna hiyo. Then lastly kintu kiko nafsi DP niko ndabwata boya muno ukubwa ndere union yena 97 million twata saindirengi ye egembe east ndambiro yena program ya 28 million ya water project yo target Messier 2800. Yes Ndambiro water project 28 billion na rai netete kwambiria anytime as we talk million 28 million. Then kwena enge wetwa Kaumbura water project kire adhiru gaiti ward antoba adhiru gaiti ward tafadhalini governor nete nau na project ye 58 million ya Messier 4000 wekira Messier roe ala from there irrigation na kila kitu nomenya governor na kija program wenge the newest baby in town ni Mirambil ni rasiarirwe public participation governor and board na mira rai arimima mira batiri ringi. With those few remarks, thank you very much. Governor Ntobaku kabaritete ngwemuno nekangwerite na inya sana ibyo ntoko na thaite kwana lakini kwa mbere thai ende sawa hii imeenda sawa kwa mbere thai ende katugetha twena timetable I mean timekeeper sawa gaki ndege 10 tunanyonga. Yes. Education, please. Very fast. Gaki. Ndeka 10. Kinya tukaria gavana utethria ngwiro litrate antu beto ba Meru. Iboya sana gavana wetu na thikiria na kekwetu tua o kolelia kuna antu babolele TV kanjoke kanyaka ndibwire mbitawa Dr. Esther Ukunga ni waziri wa ithomo science culture na arts in Meru County mbere gavana kanjoke kanyaka ndio chokiria nkatho muno woni mbethere ndi mwarimu by profession na kinya chief kwa au imwarimu by profession nkwire iboya sana no ndobo to one department ya education kenda torutera mwana wa Meru ngoiboya professionally na ibyo byo tumambwa iboya no ndombere bo thitherie wa mbere kwekera arimo scheme of service ibuiche adhigeria betu okethiro tena mbecha kiondo kinyo kethira wana ate kinya mwitire njirene yo change chia teoma lakini okethira wen buiche kiondo yaku ikirituyi mwitire yaku ukinya barabarene ate bonkota kinyo ingari ko gavana wetu na yokiria arimu betu abathithiria scheme of service na dai arimu betu bena mbecha mukone baria skuru batikuria inabetete kurombera irandu
bakambĩrĩria kũrĩo mweri yu na mbeca inje aboya intendo bwira kinya niyana kaya ire ngavana wetu na tutongeretie nikenda tumba kura kana ko procure materials chana betu ibwichira sibibia ECD bibinge bitema uku biteki nya curriculum kou itwakarire the na twabwethia procurement ya mauku na curriculum designs cha anabetu kento kenge Your Excellency ngochokeria nkatho bru nonto bamantu ya uthithitie ya wiritie muntu wenthe uri Meru na outside Meru mantu ya feeding program twana twetu tutuinge turate ya skuru nonto tutena kintu kiu mwana amba kuroka rukiri kukethiro tebia kuria yei na still ayeta chukuru nonto muchiari okenetire kurimia kana netire Rwanda kou His Excellency Governor wetu arekire feeding program ya uchurubunge tuwita fortified porridge. Fortified meaning bwina all the ingredients including kinyaka sukari kankwire Governor wonimbe tama skuru ntuwete ntera kinya and teachers kanarimu na rimu nteta kinya nangare ngui ndaumba kuyukia prombox arimu bambonerau ntuko ngindeta skuru ndeta ndateimira during break time ana bakenya ochuru ndethire twana tuinite twatene nyuma tukina ntwethinkia kwigana kainira wau kaeta ntwethinkia ndamboboria mbere ndeta au ndethire ndende bakwenda sabiro ochuru ndikwita inquire on why mwana ukiari kimbo kinene niyo ntuge weto ntwethinkia mwarimu na arito bangi bambira katukwire munene mwana u uchuru bwikairwa au nwewe yo sabiro arombere kenda athirange spint bangi bakiwa basabiro ethira uchokera many times anyunyangite usurubu ko His Excellency ankwire thank you very much nonto botwana kinya witoria yaku nonto buthithitie nonto bukenetie muntu wende uri Meru na kugethira kwe muntu tegenete ni uchurubu no katwa murombera Murungu manto yangi Your Excellency mbenda ko point out imantu ya projects in fact Department ya Education na project inyinge muno imwe ira wethire itethiri na ke ira wethire itethiri kwina project kwina project 43 wethire itethiri na chonde nuothiririe except 2 chonde complete we yake inge cha wambiririe wewe in fact nkoromba Your Excellency umbetegeria I quote some of them according to the ones known to project each on the project is 61 lakini wale ile project you out of 61 na ichake iambiritie immediately injaru, that is what I mean, injaru, that 8 of them they are complete. Yonto tueta wandi ya Abo West kwina Gachangara Geumpo Ntumburi Ruire Rwarera Mutuma Mutoma Kairone Kisima Murangine Motonyi yes Akirangondu kwina nyumba ya Itue KK Mwere na yu chena both equipment yani chiaki na yekirwa ite na yekirwa desks kwina kanuni wand yonto kwina
Nderone na Antoambuye in finishing. Nte tara yite diriri. Kwena egoji ewe na mokaragatene. Abo Central kwena getire. Kwena Mwangandia Ocheru. Kwena municipality atore. Kwena renovation of 2 ECD classes. Iras biere birenovate. Kwena Ntima East. Badi the completion of Mweteria ECD na Good Shepherd. Ntima West kwena Kadhorine na Ndege ECD. Adhero Rojene kwena completion of Adhero, St. Mark's, Kawero, KK, Aro, Kanakiani Aro. Kwena Mwadhi, Baube na Kaumone na Kiwi Wakwa na equipment chekirikuo. Kwena Ntoamboi, kwena Kauronene, Kirasi Wakwa na kiekiro equipment. Kwena Mitongo, Mitongo na Nkumari na Ndamene. Kwena Kegochwa na Kegochwa ECD. Kwena Mekindori amatoni dhirire ngui. Kwena Tangatha Ngongo Aka Bindi na Roanjilo. Kwena Mbeo Dhananto. Kwena Nkomo ewe na Kandiari Kamatungu yuchonde ni dhirire ngui na yachoka yekero equipment. Kwena Kithe Mweronkanga Mochone Kari yuchonde ni dhirire ngui na kwena idhirire ngui na kukompletwa. You some of the examples cha project iranjaru tototara irankuru. Apart from Your Excellency, kwena yingi na chio icharenkuru na chonde cha kudhirirwa ngui na chonde ni dhiriretwa ngui na ika complete. Yonto ya Nkoriga ECD, kwena Tutwa ECD, Motoro ECD, Nchoro Iboro, kwena Ndemo, kwena Ontulele. I think ntedo machonde, Your Excellency, you chonde out of 46, 40 of them ni dhirire ngui. That is ECD, Your Excellency. Na iboko na ECD ito ana totora tunini tutenda kinyampio tuenda kirasi kekea na ibyo bitomete Our Excellency akairasi bibia toeta ke VTC, yani vocational training centers. Your Excellency udhidhe ngui nene kinyayo kuweria kinya mtu eta polytechnic eu atewe eta wani village polytechnic areta amekinya oya polytechnic irenge ira cha national. Kwena polytechnic nyingi ito dhidhirete imwe renovation imwe toakira kwa hostels nonto polytechnics imwe nirarawa. Kwa dhidhiretwe workshops na mantwa maingi. For example, kinyachonte dhoma chionde kwena workshop ya edhamare kirone na uruko VTC i complete complete except imwe toalelie inge kwena hostels yonto ya Karuru ne workshop at Limoro, kwena Metonto VTC, kwena irasi biere atidida, kwena construction of abolition block, na kwena injaru chumirete dai itureya na this time na they are complete. For example, the VTC, the Adi VTC, kwena kwena inge yonto ya Karicho dhidha edhamare Kamuthie Metonto Mweteria Agustin Miugene Kamakoro Oruko iuchonde ni chikupetwe na tools, yani ikanekerwa kinya
tools cia kuritanwo kuo kwethira baba ithithia mechanic bakareterwa tools cia mechanic kwethira ni beauty bakareterwa tools cia beauty. Otherwise, Your Excellency, ankwire ngwe urutirite amiru ne itari wuriete rikai nkawe kuthoma bibi on the biandiki yao I can take mbua ithari on the ngithoma lakini no ntombera it's a short time kambua ngirere au lakini amweno ntolo ni comment about the liquor and alcohol no to the CEO is in another engwenenge anenkiringa vana ankabwera manto ya alcohol kwena ngweriteka kuboya muno nonto ikwethera kwena inspection of all alcoholic outlets twita around na already itodhithetie license itoninkanirite liquor licenses to 2026 outlets ibaye the license na ito waka with them for crackdown kinya woni mbitite mbaene iu na ngeta to outlet ine to na toka watanto ndekuo nde waziri. Thank you so much, Your Excellency. Hello waziri, appreciate waziri na timu wewe. Kindly let's mind about time. Nkuona mutembea aibonyeza kindly. Mawaziri wenzangu wale wamebaki kindly. Gaki please. Waziri trade please. Please take the shortest time possible. Mutembea ananionyesha saa. Ibwega CS. Waziri adhere to the time. 10 minutes please. Okay, thank you, Your Excellency. Kareta report ya Department ya Trade, Tourism na Cooperatives. Na ndienda kuuga Department yeje ina Directorate ithatu dayo ya Trade, ya biashara, ya utalii na ya Cooperatives. Na kugea twire anene ikutuma wanabiashara betu bomba kwithora bena conducive environment kana bethirwa bakita biashara ciao pare antu aega itumba gutetheria wanabiashara betu kenda bakomba kurita biashara ciao. That means we facilitate especially pare betawa MSMEs na itumbite gwaka County Aggregation and Industrial Park na ruirirwa rera iria kethirwa iri an industrial hub iria gatetheria investors betu kenda bomba kuthithia value addition kiri into biria turimaga javio avocado, banana, macadamia, Irish potato kana ikwachie mira na coffee na biu bingi biria twandaga na kinyankoroki department yetu itutagaira riria ariti biashara betu bakurita ngugi ya biashara ibathimaga into biao ja sukari kana kinya mitherere endagua thokone tuka make sure hati ithimi biria bautumira kuthima ibi biega kenda mwana biashara na kenda mtu wa Meru atikombe kwaua na kinyankoroki tumba ku empower cooperative movement na tukimenya Meru niyo ngina ya cooperative movement in Kenya. Mbitikiria Your Excellency Governor nontubangugi inene ore oritite na mwaka jumwe ya mbere hiku make sure KAIP kana County Aggregation and Industrial Park igwakwa na kujura na inkwenda kwira antu ba Meru hati KAIP yetu iria yakirwo irirwa rera niyo number 1 ndene ya nthiguru yonthe ya Kenya niyo KAIP ya mbere kwithirwa yaki na yojura na ndienda kukwira ati Your Excellency Governor abiume biere bithiri committee ya investment ya parliament bejete kuriunga kiri KAIP yetu na ibombire kugwirwa muno na barigara ethirwa murandi jo munene uno jo akwe na jo kojura na jo gakobo bwega na jore jo muthongi
kwa winkwenda gukwira ibwega nontu bwa ngugi hiu njega ndenda kuga kaipu eje hetiaki eja gutwika white elephant ende inchukue nene ria yaki area investors bakeja bathithia value addition na ndenda kuga tikire kaipu yetu Meru County gukurukira leadership yaku no ya mbere kuthithia policy guidelines na ndenda gukwira your excellence na antu ba Meru ati antu bangi bonthe county iwingi barija kuthithia benchmarking Meru na muno muno itu ku receive thimu nyingi betwira itu batumire the policy guideline ira tuthithitie nontu kinya ira yombere kuthithua ya Kenya Meru itwa contributete percentage nene ndenda kuga twina CAIP manager na twina nya CAIP committee baria bakuran CAIP yetu na ire thithirua ngugeu and MCIDC ira tugutumira ire ngari iria Meru ikuthithia investment na ndenda kuga CAIP eje we are turege process ya onboard kana kugwata ogeni investors na ndenda kuga tayari twina investor omwe uria uri site uria gwikira machine ciawe kenda CAIP eje ikomba kweja kurugwa twina bangi kenda baria ba applyite na ingwetikia narua kanegoro ibarombere kwa inarua ibarombere kwa awarded kenda bomba gwita gwikia machine ciao na aria na ndenda kuga ati investors betu buria bugakarikana aria CAIP iria ni ati investors betu bakathithagia MOU na farmers through cooperatives iria ire kwethirwa ni marigo yethirwa ni ikwashi yethirwa ni mira yethirwa ni macadamia ja investor ujo wa Nutrinuts and Fruit Company na thithitie MOU na arimi ba macadamia ba kitheo na nombite kubagurira macadamia shilingi 125 per kg no rende na aggregated macadamia jau rende kuritirwa ngugi na ara CAIP yetu rwire rwarera kwa undenda kwa encourage antu betu bambiru na investors bonde beje your excellency na arwe imdeceive thimu kuri na muchaino omwe ukwenda kujukia CAIP ire yonde but of course tutiumba kumunenkera CAIP ire yonde nontu arende nijukitwe either 9 of them so ibo bwega mukathe gavana nontu bwangu gewe njega in collaboration with the national government igitarite kuraja kiumia kimwe kithiri kana biere PS wa investment na naja na uga kinyankuruki county government in collaboration na uga orende nwaretie na CS wa trained no muromba ati agure machine era common user facility twina common user facility ugure bagurire county ya Meru nontu nio number 1 machine ya value addition ya banana ya marigo kenda investors betu bakejaga ugakombora machine eu mathajare ugukombora ukathithia value addition ugeta ungi akeja anuaga kombora na geta na mbere tukiencourage especially the MSMEs wana biashara baba banintini kenda bakomba kuthithia value addition ndenda kuga gukurukira utongeria bwaku Meru etete kugaruka yume an agricultural county to an industrial county na jawi jojari mathuganio jaku nenkurikane gitarite kuraja no rari China wetete gushwa investors kenda bakeja ku invest Meru kenda Meru tukomba kwithirwa turi na industries inyingi kambuge utongeria bwaku mwaka jumwe ngugi iria yumbikite kurigitika ndene ya directorate ya trained imbwirire iku maintain thoko cietu na itumbite kuthithia grading leveling and malaming ya thoko iji
twina Karandine, Mwanganthia, Charia, Kaongo, Ntharene, Murika fresh produce, Kunate fresh produce, Kiguchwa, Miathene, Tira, Mutwate, Antubetwe, Kionyo, Kianjae, Lale, Kaguma na Mujwa. Itumbite gwaka bioro thokone cietu jachiji twina Kionyo, Keikei Etama, Kieni kia Ndege, Igoji East, Keria, Igoji East, Getene, Mutunguru, yes, then twina Kithetu, Nkobo, Mitumba Market, Igoji, Kanuni, Mwanditati na Lweire. Tumbite kuthithia bodaboda shens na kinya market shens Jachioiji, Antubetwe, Kiamure, Maidisava, Mutuma, Lweire, Kianjae, Tutwa, Mikindori, Demoro, Mweronkanga na Kanyakine. Renovations cia thoko cietu itumbite kuthithia ndene ya thoko ya Kaurune, Kianjae, Kibiricia, Ndamene, Mitungu, Kithetu. Kithetu, Nkobo Mitumba Market, Nkobo Marigiti, Kauthene, that is in Kiendelo. We have done provision of Kunate Market worktops. Aria wanabiashara barikaire into biao bakiendia twina Kagoma Kubu kugweta kaire na Murika Livestock Market na Ntubetwe na Kaongo. Other project iria department yumbite kuthithia gukurukira tongeria bwaku ndene mwaka juju mwe twina Kavro Paving ya Githongo Market, Gumpura Social Hall na Cess Point iria iri ongoing ndene ya tauni ya Maua. Alafu tuna ngugenge ya guseti industry ya value addition kana value improvement of banana, avocado, miraa na macadamia na mono ndenda kwariria value addition yeje banana iria tukuthithia industry ndene ya Kaguru na Maua. Yes, ya circular economy na kwa hiyo tuguchiumia kana Your Excellency Governor wetu na guchiumia ku make sure ati marigo the stem kana mutindi jokagarurwa jokauma njweri iji tushukaga nacio iji redes bashukaga nacio. So eu no value addition iria kuthithirwa ya banana na already this is yes, Namitid. So, na Ngogeje, it is ongoing at the procurement stage. So, it is ongoing. National government, in collaboration with the national government, thoko iji ciumbite gwakwa, twina Maua kana icienderete gwakwa, Maua Serious Market, Lare Market, Kangeta, Kianjai Market, Nchero Market, Mujwa Market, twina Lare Market, twina Kerua Market, Mikindori Market, Mwichione, Kamachege, Mutwate, Atherogaiti, na area nene buruja yo ya thoko ya Gakoromone. Thank you, Your Excellency, nontunombere kurombera antubamero thoko ya Gakoromone, area ina over 1 billion. Na ndenda kwira antubamero na ati this is a reality, nontu already contract at site, ugeta na aria Gakoromone, ituku contractor na kuthuranira na aria tukomba kuthamiria wanabiashara betu bagakoromone kenda bagapave way kiri gwaka thoko ya Gakoromone. Mbitikiria Your Excellency gwete mantuja makai CS time waziri anko diria ndenda kuga kiri department kana directorate ya tourism ituombire gwaka border gates border gate ya Keria
na yatimau na boda getiu ni ndongie mono na icio ciona na ya mbica ya Meru County uria kari yes border gate ni ba obira bigo togwata ugeni county ya Meru kimwe kirekeria na kingi kiri mwankene jwa Laikipia na Meru County ara uria Katheri na bonge na buito kwa recreational facility coffee house na aria mwito nejwe twaje guru aja Arboretum na coffee house yeje ere akwe kujura akende ikomba kugarurwa napewa notice. Yes, thank you. Kanko diri ankiuga ndene directorate ya cooperative mwaka jojo itwagurite avocado seedlings 7,000 of them na itwagurite coffee seedlings na ichiombire kwewa arimi betu 14,700 itombete kugura procure 200 milk cans iria ikomba kweja nwi governor kiri ndere societies chietu agriculture bagikira the solar system na tutukabagurira mitungi ya gwikaira area. And finally, I want to conclude in Kiugagati, His Excellency the Governor, no nere kioneki kiria kiari na baba betu kana bajojo betu bara bambiririe kithi kia mutujo afya na nombere ku revive kithi kiu na ndenda kuga nande kithi kiu i hub and learning na ndenda kuga kithi giki ige go provide employment opportunities o jaura kaipu iga provide employment opportunities na kinya mpempe chietu ira tukwanda tukona gaguntu gwa gwita gushendia na nontu bagitumikeu gavana wetu na atwete Honda komandi ati tubatere kuambiria grain cooperatives. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Your Excellency manto ingire muno, lakini please mkuewa notice. Nimepewa notice na media. Ndio hii. So kaba ukare manto makai anto exhausti yonde ungeati watiraria. Tunakubaliana waziri? Kindly sports 5 minutes. Strictly 5 minutes. Thank you CS. Mheshimiwa Governor, Deputy Governor na tageri ba media chetu Marieto Mbito Mutuma Kangote, Chief Officer Mantea Youth Sport, Gender and Social Development. I will be very brief na ntumada yetere sana. Then Meru County Mheshimiwa Governor kari jamanto ya sport kana michezo then Meru County na hivyo kumenya kwina michezo rere ta vijana moya ta wanga Governors Cup utiro yanjiriria Meru ya successful, lakini Mheshimiwa Governor nikenda omba kureta vijana ba Meru amwe na kuomba kuritanya vijana betu mantu na yarabethera ya boririte ya miandarati na criminal act ira chithera chitonyera vijana na anjiriria Governors Cup mwaka muthiru na Governors Cup yu no yendelete ne ari na agenda chio promote kwebela mountain drugs na kinya kuchoa talent kile vijana betu na ni yithirite yendelete na inkwenda kuripoti ni yithirite yitite boyega na kiwandi chetu 45 itware na team mwanya na kwina team ira cha kinyire quarters na semi na inkwenda kutangaza mweri yo tariki 14 weekend yete na tariki 21 together twina semi-finals na tariki 28 together twina award cha finals baraba chinda mweri yo na mtora timu ile getha chikia number 1 Kembothi Antoarume na Antoaka bakethera bechinda kewa kya milioni 1 kuma ke Mheshimiwa Governor. Number 2 akethera aichinda kewa kya 750 kuma ke Mheshimiwa Governor. Number 3 akethera aichinda kewa kya 5,000 na number 4 akethera aichinda kewa kya 4,000 na kinya baraba participate michezo re gucha rwiro 100 meters 200 meters 800 meters 12 na 15 kinya boto ababiewa mwanya so itukuromba vijana betu na arakuonde bari
bendelee o participate kana ko prepare nikenda bomba guchinda biewa biu kiri manto ya michetho Mheshimiwa Gavana na achomite muno gukiria bieni bietu twanjirite na kieni gya Nkubu kira phase 1 yayo kwa aka perimeter kana ruitororo uthulunka no tukithirite ki vandalized lakini Mheshimiwa Gavana na ombere guchokia miundera yonthe yompeta kwithira yitite kiri antu na kieni kiu keiriwa nikenda michetho mwanya mwanya eke vijana betu na antu betu ba Meru yomba kuendelea ndani ya kieni gya Nkubu kieni gya Kibiricha kinyakyo ikibithirite fencing for the last kuma Gavana ari utonya kiari kieni ng'ombe cha kumaira kila mahali lakini thaa hiki ombete kuiriwa na gikethera gitethia vijana betu kumba kubithiria michetho yao nao na promote talent chao kieni kia Uru na kieni kia Maua Mheshimiwa Gavana no ntubwa ngwatanire kienjega na thikari nene na achwite mbecha na contractor mweri muthiru twaikite contractor site Uru imantu ya planning kidogo ya physical planning iyo ya kuendelea na yare kia kuthira contractor thire yakianjiria ngui kieni kia Maua itwari kuo kiumia kithiru na nyakyo ikiyete gwakwa kieni kinene ya kia Meru kia Kinoru Stadium ringa bana rweno ntunyoba kumbo chwa mbecha kiri national government bakombo tutetheria bieni bietu no nturia bieni bietu biketha bie sawa vijana betu ndene Meru bakona kumba kwithira bechethera na ibo kumearia vijana betu bo participate ki sport activities kwina mantu maingi yara yomba kwithira yebathukie bakwithira bakiebela Mheshimiwa Gavana Gavana Cup ikiendeleaga timu ira chionde cha participate ki Gavana Cups kuma ward chionde ichaurero uniform na chewa mibira na kwina timu nyingi itaramba participate kana ita qualify chombe kwa uniform na mibira na non twari na intotombeta kura bio support at one level we are around 87 million na iturite kinyame aburi ya thakacha bonda bonda na itumbita kwethera tuichia kona mwanya mwanya kiri manto ya agenda inkwenda kuga time Mheshimiwa Gavana na atengete milioni 24 mwaka yu na thaine ndi tuku discuss na various stakeholders ba community nikenda tumba guchala ikundi bietu muno biekuru na kinyabia vijana bila bikomba kwethera bikewa mbecha yu so inkoromba ikundi bietu na rabonthe bari ikundi bia mami betu kai kanya kenu bukurigana program ira cheto twaweza neo program ira Mheshimiwa Gavana a revive ira yariri okwa thirikari ro chenche yariri okwa CS andire point yoboyaga kenda mami betu bathurana ira certificate chiao in the next 2 weeks itoyete mashinani nau kuyukia registration document chenu nikenda tumba kubwa support inkwenda kuga kinya KPWD antu babetu barabethera bena mawatho kinyabo Mheshimiwa Gavana atebatigite na babangirite Cindy Capital through the PWD Sacco ya 5 million na Cindy Capital barekia kwewa the PWD Sacco ina members more than 2000 baumite kona mwanya cha Meru so kinyoba kwamba kwethera betetheka time please kanthiri nkiuga itwethirite twina cases na issues cha gender based violence muno iria chetu cha naranya mbene na inkwenda kwira Mheshimiwa Gavana ibwega sana no ntubo patina na Shofco tuipatina na Shofco go promote manto talent na vijana na araru iriro rera kinyana arama irithatu kwina a big building ya around 21 million Mheshimiwa Gavana ombere guchwa mbecha ki national government na tukamba kwethera Shofco ni project erikia kuyura tukamba kwethera tukireta na betu kana bantu betu muno ladies baraba komba kwethera ba victims ba gender based violence kadiri ya OCS kuna mingi sana tungesema lakini kamba lao nondo wa vijana baratorari hapa South last week kamba lao CEO wa MOS aseme tu dakika moja 1 minute please Thank you, Excellency. Honorable Komanya, last week on Thursday, it was passed out under 920 para train our Meru Youth Service benefits on us now ntule na bogachi onera na ba ura ba change tie na ituiji ba change tie mono bogachi onera buingwa benefits chiao kulikana na wa interact nabo kumau beti te polytechnics chietu weta hodoma o mtu akathoma course ira agatara na Gavana ugite butu bukai inya bathiria kuthoma tukang'ang'ana to make sure baguchurwa ngugi
uti mwana ugachoka nja atina ngugi already 24 already barachurwa ngugi Dubai. Ruju tukaendelea na process ya kubachuira passports. Process hiyo niendelete kenda bomba gwita ngugi 24 ba recruits ba tora pass out last week Thursday. Ruju rugokia ba itokuba process passports by Wednesday bakethora bena passports chiao kenda bomba kumba gwita Dubai. Now bageta ko omwana akonaga chiringi 67,000 per month. Uiba you already bachueri. On top of that, ito kwenda ku organize gukurukira governor na efforts chia through collaboration na national government kenda be tomba kuona ngugira chia seafarers. Akenda baba bakathoma bathire kuthoma beta gwita ngugi meri na ile chia cruise ships. Na aria para baka qualify gwita ngugi chia cruise ships uroko na mbecha inkaini uroko na $1,800. That is around 200,000 per month. So program hizi governor na ugite okay bau 920 tongo ro kethero ate kwenda gwitethia uti muntu kaga ngugi. Thank you so much. Asante. Riu renge ngavana tusuire mathao ya tandatu kana ntuko yonthe. Lance please. Ndeka idhano wake Lance tufuatiliwe na yangu itakuwa ya mwisho Rons na public service. Okay. Your Excellency, with all protocols observed, kambuge ne bwega nto bwakanya kaka nambuge ne bwega kinya nto bwakanya ka watunenkera tumba kukulitira ngugi mbite straight to the point nto bwamatha kwina mubango watunenkere ugutonya gitene olio wauga no kwenda kuona tauni jetu jukirite na kenda tauni yomba gukira tuika for example market yuma kuma market tuika town na kenda town na yuma town tuika municipality ka municipality tuika city kwina mantu tugitaga tomba kugita ingito taka plan kenda gukulukira plan tomba kulugala njira ira jire tauni nau for accessibility nonto bwa utility sira tutumaila jangalijia mwanki jaloje into jabiu na kenda tauni jetu jomba kudho kwinambi controlled development kile manto jaja nitumbete kugita plan ya Mikindori na Lale na jetelete tu asset ya governor kenda Mikindori na Lale jomba gutweka municipalities kwina tauni ja Kithongo Gatheri nchiro kianje oro mudhala mulire tukitethia bajo plan jao na ngavana alikia kwa senti jukomba gutweka town na bombe wa access facilities taito komba kugira in the first place ngavana ugutonya oleo nwethere kintu kinene muno gutweka town jankubo itumbite gutweka municipality lakini ukuthikira werwanga ni akuluba nkubo bate kuthikira bati kukulukira mubango jwaku ula wetikitie anto baba yukalande bakalaniria you made a very important step etagitwa ni mutungi weta kulubale na bomba kukalande na public participation jomba weta dulu na tomba ku elevating kobo kuma the level of a town tomba community ya municipality ira ya tumire mero tomba kwethwa twina municipality ithatu tomba kwethwa twina municipality inya kuma Mero, Maua, Timau, and then tuona municipality ya Nkobo. Kukulukira mantu jau Nkobo nande ikomba kwethwa ikiomba kuform municipal bond yao which is a way ya gukirieti ngugi antu kule antu bakona ngugi yao nontu bwa ngugira mheshimiwa ngavana baliterete Nkobo ikomba kuqualify kire mbesa ira tunenkaelwa ya World Bank na Nkobo ikomba kuona service delivery jinkirisete. Again, Your Excellency, nonto bwa effort yaku waiguo teno kwa kerau wabanga gukulukira national government relationship yaku na president wetu wa Kenya wabanga Meru nayo yume level eri thaiji itie to the level of a city. Anto baingi bona je kalu elogono lakini gankwenda gwakishira Meru na Arua Governor nombete go form the ad hoc committee
kiri process ya kutuika city committee yeu niyo ikeja igiteo assessment yone uma miro ni qualify of which abogatega from manto yaya ukalekeka nontu no kona tukuleterwa ja state lonji dokoire wakajana ga kolomone into bia end miro ikomba with to the level of assessment. Gavana tano gokerao kwena polongira mwingi nontu bwa matha ntikwenda ya kuliria ya gokeria informal settlement jeto kule antu bala batwire baijikene the undeserving people in the community, lakini gavana ugon kulingana la wendete antu bonde wauga antu bala baina ala majengo mjini na salama badithirwe balabala cialami nontu ja majengo tubakirite like 0.4 kilometers, mjini 0.3, salama 0.4. wasoka wauga bekiro street lighting kwena high mast in those places. Governor ugakurukira no tha haiji kuntu kula mtu atenge kutonye kuguru utuku la hiyo wakurukira salama majengo na mjini kukalio muthenya nontu bwa welo bula bwena nontu bwa street lighting and other things. In the same program mwego kiria antu bau kwena informal settlement jeto ile Machaka, Riverside A and B and Mukuli A and B. Iyo jonde ile bole governor no kwenda bagitwa tena regularization kile tena regularization nikiwa yake sonko, lakini olea the end result ya antu baba baikuoneka ni gutuika bakana nkero taito jiao riu ola utuika antu bala be kiri informal settlement ati megondete yao tukomba kobana nkera taito na betho bena ownership na ownership ira mutula no ajuki gataito kawage tambanki akae walon kote storage ya angambi taitira kintu ya kiu kila mtu atakuwa na time tetiga anta ko nonto kwena manto jange jetero ja ithiro kagaja tokelwa kwena mugunda jo joleti mao jogo to mugunda jo itombi mugunda jo itombi egari ngana kemero meande mwegoji mugunda jo ne jo eka 60 mugunda jo jo ali banenkeliris ne Laikipia County which ya kinya point moya expire kesi ya file kotine county ya Melo tomba gosinda kesi ela, and then antobala batano goka they went back to the court of appeal, but the first instance the court ya lukaire ya apunde ondas ya ugabando mugunda jone jo public to belong to the Melo County for kenda jo tomra non to public. Though we are waiting for the final ruling, of which in all indication indicate that mugunda ni joeto non to kenda town yeto municipality yeto timao tonteta qualify ko tonya kirembe sire je on the bank nego tuka town ile tena sewage, town ile tena dumping site, town ile tena cemetery. Leo tugasoka tugite ingito ta part in development plan ya mugunda jolea kenda tumba konenkera timao asiwalench tosoke to banenkere dump site na cemetery so that we can do to go to the other level. Kintu kingi ndi enda mention about Meru na Mawa, Your Excellency yogotonya like Waziri Monica ambire kolekond whether turi in a situation that Meru despite gwethwa to eniro tokire mbesere jaban support Meru tutomba kum benefit non tubwato thina tura wethire tura Waziri Monica ambire convention, lakini we ya watu ira kedwa antu bangi ja Garissa bakomba kum benefit na mbese jira ja on bank ne kimbe atue antu ba Meru na tuje kena to thomi to the kum benefit, and then we made an effort na kwenda kwela ategeri beto na Meru na kubaki ishila lao ndieje we were able to do all the best. We burnt our candles over the night, and I can assure you assessment ya ijire ya kusputu Meru ne to qualify it na Meru taoni ko na mbese nyingi muno na Mawa taoni ko na mbese nyingi muno.
Iu ingi ni tucollaboratete na department eriko nontu bwa migonde mingi rengira bitu Your Excellency, and we are doing all the effort. Ntemba ko mention John the region nontu bwa mother, but I can assure Marians that migonda yao ire ya public ni tukumba kumirikire bionde ne gacoka kiri county na tukomba mitumira bwega. Kanto ka mwisho, Your Excellency, kwina mugunda jura ala karibu na level 6 wajira wa identify na watawa partners in Nairobi kenda omba kwa one of the most modern cancer center in Meru. But the condition is we avail the land. I can assure Marian that IG tombeta go get a party development plan to make a PNDP ya Mugonda Jojo next to the hospital. Na already we have uploaded to the other system. Na ega approve very soon, and we will be able to beyond that cancer center, and we will be a regional area. Thank you so much. Asante Bwana Siro. Bukuiba Migonda Meru is safe. Kwa baraba kwenda baina propaganda ati plot cia Meru, Migonda Meru public imeibiwa, imeenda ingwetike Bukuibwa na miunda yetu it is safe. Na gavana wetu nakarite miunda kabisa kwa propaganda ikome. Lastly, Your Excellency, the department ya kwa ya roads na still under that Public Service Board itakujia hapo no ntobwa alituanguwe. But before then, very fast payane manto ya barabara. Your Excellency, baatwe barabara sieto sa county ne kilometer around 5,000. Lakini 5,000 kilometers baatwe mwaka yoyo moyo dhiri itumbete ko dhidhia project 197. That means barabara 197 na kile 197 egana na 55 nisio iratombete ko dhiria completed 78.4%. Na kwena inge 42 of them projects ya barabara irasiendelete, which is about 21.6%. Total kilometers barabara yetu dhidhite mwaka yo ne mana kenda na 75. Ken department ya kwa ni the directorate ya energy manto ya wero ya floodlights na street na markets na security areas na tonti now kwena settlement na kiriu ito dhidhitie low mast floodlights 49 of them ira isprendetwa across the county. Ntedo malisti ya onda denayo. I'll just mention a few. Kegocheto ito dhidhitie low mast floodlights idhano, Maua idhato, Ntima East inyanya, Egoji West idhato, all the way Kangeta yere, Kibereche yere, like that throughout the county. Kuindrasa tuakete, Your Excellency. Ndene county, na ito dhidhitie ndrasa 13. Ndakire ndrasa 13, I'll just again mention a few. Kuindrasa yetawa Masagara, Nara, Mitongo, Kurenge, Wetwa Koyori, Nara Mudara, Kuine Wetwa Lekiundu, Footbridge, Karama, na ingine inaitwa Tutu SDA Box Caravat, Nara Ruire, among others, including Gakongo Bridge, na Ukanuni. Ito dhidhitie Caravat 400 alongside our roads, then Meru County. Now, kile floodlights, Your Excellency, besides we create the tinjero, ito repair ili kudoka, lakini right now, katwa terete supplementary budget yeya, kenda tumba kudhidhia, ila inge tumba kudhidhoki at this particular time. Governor wetu, na netreke Ministry ya Housing, na Ministry ya Housing, yatoa yomba kuinstall some other floodlights,
kere market inge chieto around 5 of them. Kianjore is one of them. Auso Seho, Mugae Primary School is another one. Soboiga Police Station is another one. Mailisaba Police Post, Nauro, Bore, ni ingine. Now, Rerek, again, in rural electrification, Governor Wetomba wita Keborenge, na Rerek, na Bobomba Kotubwetheria, Fulan Light Solar, Nacho across the county. A good example, name ya then KMTC, au Kianjae ward, tuina Tutua, Roire, Kebolene, Beo, amongst others, including CCM, Good Shepherd, Koje, Ntima East. Now, still under the energy, Governor Weto, Ariana Wadhamini, a good example is World Bank, UK Pact, and others. Tuadhithia mukataba nabo na beya bato supporti kudhithia ire wetwa county energy plan. Na kire county energy plan au niarari utu kuenda kutumira green energy in supply ya wero na uruine nonto bwa erodhianto na kenda tuomba ku reduce cost. County eto ake street lights na floodlights no ofisi ito tumera 15 million mweri 15 million mweri mbachinka inyinge muno kwa wende through this program to in a project ya kusolarize offices yetu na facilities inge on to street lights floodlights and all that na to adithio to reduce that cost. Finally, Your Excellency, inkwenda kuera Amiro Beto that orenge no retre ke Ministry of Energy na toitha mukataba runge na KPLC kenda KPLC itoa some other floodlights na ibato promise te batu ira batu nenkera 2 floodlights per ward gavana andikire barua na gavana iko huko it has been approved katweterete ake mapping ithithwa na mapping ithira then ende tuambire ku install those floodlights manto barabara ya mainge muno Your Excellency kan kwenda kuitira very fast kenda dakika cia kwa yire nenkera County Public Service Board noe ariria manto ya wandikani nontin kumenya manto nayo kuna maneno mingi sana inaogewa juu yake. Kindly CEO. Wega sana Your Excellency, I'll be very brief. Nontoja manto ya mangija kwa my colleagues. Ampambiria na kuga I did appreciate on behalf of our employees for the good ontoba environment njege kuriterangoge. They can attest to that. So kembugibo ega promises ira nyinge ogetereke noru and we immediately came to office no kinyane area office impressed chia sokere mo office. So kembugibo ega sana on behalf of our contracted employees who are almost 1,000. Ibo sana nonto baraba in those big towns ara maisha jethara jari guru in terms of kurea nyomba na maisha kwethera jari guru ta town ya Mao town ya Meru town nkubo na ira inge ibo nonto no ba consider kubongera some almost over 5,000 musare ne joao ni onto buraba tona since devolution they have been there no temto na baduganiria nonto ne anto bandi na bara sana batemto wakubatetera kana kuba tuganiria on their behalf. Thank you so much. So kembugibo ega nonto wa kutuetekeria na kwa County Public Service Bond rodha rwa kuandikana ito atumereria ngoge process ni takethiri however kwina case iri koti ire consider na arimu betu ba ICD para twa advertise kuandika arimu around 230 ikwari na bangi ba those other departments around another 230 babati kwithe abari total 460 buibo gasana nonto you have made efforts ku provide budget ku that ngundi will ekonganga na process yekwendelea na ibo ga nonto nethiri na andi kwa bara babero bakwendelea kujukia ngugi with your permission.
so kembuge ibwega sana nonto bariti betu ba health department nonto kuma utonyo ofisi no approve jo manja for around 200 employees wasoka wetikiria around 430 ba promoted under common kanda kuma last week on either Monday ra wetikirie na wa around chitoejane barwaje promotions around 512 employees have been promoted na baraba ingi bajoketie barua tayari na bange 89 no considerate their specialities tuina daktari baba ingi health workers basokere sivita skuru kenda bomba ko offer those specialized services ta in our theaters kere our ICU kere those cancer patients quite a number. It is the first time kwetherwa I've been in that office for almost 4 years. Ntaiwa kaere our specialized health workers by recognized for those services. Bako offer beyond ile cheo cha kawaida. Ibweka sana on behalf of the 89. So kembuge ibweka nonto kinya scheme of service ya isindie ile tutwirie panda shuka tuigera giora tugita tukaremo kugita. All those isindi teachers have been considered. Bari twarietwe nerare ari na ibo beta wa support staff. They are now properly placed. Na ibo sana on their behalf. So kembuge is very necessary na mbuga itaninka wetekeretie mbugara tutitite bwega sana and it is not your blame. So kembuge na my colleagues ibaiche we have elders has benefited more than those other employees. Na ibwega sana nonto in your presence ono ringera dimonti ugaike monene uriko but no tuchije nonto turea twinde na instruct nonto budget ne ejani ya ku promote officers in those other departments around 24 million and the chief officer except health waleta request yao kenda mbundi umba consider. I mentioned that our chief officers kindly tukiambiria mwaka jujonge nonto aritingo iba health could be okay lakini we have those other departments na ngavana na aritete ngugewe ego providing budget lakini mwaka jo kuthira to promote those other departments bugatoma kwa as a result of angugira to batikorita na bwetu. It is our responsibility kuritira trikari nguge. Governor cannot do everything nonto na provide mbesha na tutona kindly ara tukambiria through the Shirak do what is required kenda ritingo iba department winge bomba kufindika. Otherwise, on behalf of everyone, thank you so much. We cannot complain much as employees, but representing all of them, it is not your fault. You did all you could, but our chief officers kindly take note on that. Thank you so much. May God bless you. Asante sana. Finally, Your Excellency, as we conclude and hand over the mic, ni Attorney mantoa sheria kidogo tu, just to a minute. Kendari umpa kane ya mic, alafu tuendelesha kuma uange. Kindly. Attorney, you can like please. Thank you, Excellency. Nanto beto bonde ba mere barabatu ba gutetegera na unja chieto. Inkuga ibwega nonto bangogera governor eto itete. Manto ja koti to te area. Ko bogambe tekeria nteria manto ja case chieto. Ndenda ke kwa era it one thing. Egita reu governor atonya gitene akomba guteretera koti maua ira itagwa high court. Koti ewe maua ikarete for a very long time to tionete high court. Lakini last month kana mweri mudhiru governor yetu na rombere kuromba CJ amunenkere jaji umwe na nkwenda kwera mumeru wonde kuma tareki 22 cha mweri jojo tukethera twina judge maua. Thank you so much, Excellency. Kairi na rombere kuromba koti ira itagwa small creams. Ituraerwe na ibwega mono kethera governor yetu atirejere place ira baga karandi kanara koti ga karandi tutingi umba. I am rushing against time. Let me rephrase it. Ankwera mutegeri. Thank you. Ankwera meru betu kwe koti ere anene itagwa high court. Maua tutoraga na court ere ya magistrate court. Meanke mingi mono. Lakini kulingana na egita rere governor wetu atonya gitene mwanka jojo mwe.
akomba kurobe kana akomba kuromba judiciary etwe koti ye unene maua na ituraerwe nankwenda kwira mumero kuma tareki 22 tia mweri jojojo etantatu tukethirwa twina koti ye unene au maua courtesy of ngugiria gavana wetu aritete lower court. That is the magistrate court. As in offenders, baraba ikatusa indira we uma court kwa mbele yako. Bonde kurindini. Kwa mbele kirindini going that way. Weta maoa, weta nyambene, weta mutuate, weta mikindori, area yonde. Kwa uantu bonde ngaramera baratumaira kweja kotini aja Meru. Gavana wetu akumba kubagita gitira. Gento kenge kwena koti era etagwa small claims court. Koti eje magamba jara manini ya kuma shilingi egana mwanka milioni 1. Koti tieto ile nyingi chitha chiko congested non to magamba ja manini. Lakini gavana wetu kaire na rombere gututethia. Tuona adjudicator or small claims court. Na we kinyawa akethero ya mawa akigamba irantu ba area yonde kenda batekeje Meru bareja the way Meru no kuimagine na gamba irangirijere ukagita ngaramo keja kotini ama itajere kaja datu ngarame werengethirira au kesi yeku inyatha no gutwa justice ikaurira au itwere gavana wetu ibwega nonto within 1 year akomba gutatua mantu jarari na gitomi ke antu ba region eu kenda bomba kuthikirwa magamba jao na bomba gwita bwega. Ninkwenda kuga kaire inyethro itwegi judicial officers tutirare na nara bakakarande gavana wetu na rombere gutwa area baga sit kana the sitting area last week turare naona chief officer Sunday tuomba kuona area progress yetete we at 95% completion by Friday je tukethra tukianda over that building to the judiciary kenda na bomba gutuma officers bau bomba kugambira ntubero beto ba Meru courtesy of governor wetu. Thank you so much governor. Allow me kwegento ndaigua kia workers ba county ngeta munene wa aritibangoge kimaita tafadhali you will allow me to give her 1 minute kenda nana ande atwira uria governor athitherete itibeto bangoge totenge ombago itangoge itionde totena itibangoge bagwiretwe na woju no komba gutwira thai bagwiretwe kana bategwiretwe. Thank you excellency. Thank you His Excellency. And I'm very happy to be given the opportunity kuaria kidogo. Oni rotere rwakwa irwa public legal affairs public service management. Na ethagirwa ena human resource management na kethirwa ena public service administration na office accommodation na enforcement. Onbeje te aja na ndende ro imbariria ke manto ja human resource ndikane aja ujangi kenda department isio ndeire aja shiomba Quran. What happens is that human resource katukarande na gavana nonere agote kubua auga no mwaka tukarende tuthithie plan. Twamwa twathithia plan ya human resource twathithia organization structure na staff establishment na support county public service board. Okay. Now, kumerera au tuona gutebua no mwaka tumenye imbi employees beto bathomete kaimbi bathithetie because they have gone to school turenda kumenya skills ciao twathithia skills audit na ready now we want to now make sure people are assigned the duties according to kira bathomete au ange ruterene rurwa ECD irwariritwe muno na gavana na aratumbithirie tumba kuba mishare miero na grades iria baero na scheme of service njeru. So twina employees 1796 bara beba ECD na kuma mweri jojo mwisho jwa mweri tukethirwa twina bonde bekiri in their categories na thai as we speak to adjust the mishara 892 ECD teachers. So employees beto be karangoge na mwango tukubarite nyangoge weekend so that they make sure the ECD teachers have had their salaries adjusted. On the other hand, ito dide yinya capacity building kana go train employees beto kenda bomba guitangoge
depending na ara bari ngugine, na also ito make sure ba kuewa sensitization kikuba train kenda bedra bakere agwa mantu jao, especially mantu ja wellness na ja insurance. Now kero terero wellness kenda employee omba gwita ngugi ibo komenya kwina thina inyinge mono as we speak now inya employees by affected no ntobwa stress, so it will make it sure iba kwa attended to very well na bageta sivitare na also iba covered baraba na issues in case of an injury we have WIBA. So that is not enough. It to make sure employees they are working in accordance na governance kaura thirikari itanguge tuka make sure auditors ibeja kuma national government beja kwe baja na oda to summarize, please. Yes, nande at least for this year to make it sure to implement 90%. Na promotion na shoshi other staff ito didetie all departments na iri tigere tukadithia the next financial year. She touched on promotion, and then on the other hand it was shoka governor onere ito kurea mishare shereri but yakweja turiaga mishara tukainga pero on 18th. So employees are happy. Governor, thank you so much for that. Thank you. Asante. Asante. Your Excellency, at that point, Your Excellency, we are very thankful, and we want now to hand it over to you so that Your Excellency, tumeketi sana. Just mama to stretch your love as the governor prepares himself to take up the stage at this point. Ndio stretch tu dakika moja. Yes, yes. Asante, asante. Asante. Take your seats. Wait. Sina authority yo. Asante. Yeah, we can take our seats. Niboya, non-toboa, my staff, Bauba yana reports from different departments, and Toba Mero, Bogochibi, Gobuingwa, Namato, Nabara, Bategere, the TV, Toya, Weru, Namem TV, Bukuchionera, Bugira, Drikarieto, Bugira, sorry. Kugera thirikari yetu iritite na mwaka yumwe andu baba inge betherete bakembera governor ngugira witite na myaka ena ingoye nyinge muno mutuma tethirite ngugine myaka ena mutuma ethirite ngugine mwaka yumwe kwambiriria tariki 17 cha mweri wa ethatu mwaka wa 2025 mwanka na arua tariki 8 cha mweri wa etandatu mwaka wa 2026, that is 1 year. Bukuiba reports chango gira turitete kiri all the departments imwe toketa out of our ways weta kuria mbecha kinya iracia urite nontu kwina many development partners barebe kuma Meru nontu bwa yetuma kira kiarikuo kwaganira nthoni kura kwariku nkusanira ciarikuo na imbethirite nkira Meru that mbecha itenda kelele okenda mbecha ilika ndene ya thirikari okenda mbecha ilika ndene ya njeku ukaringa kelele rira kwari na kelele onjorethia kana investors beya Meru bethira ndwaira chiekuo bethira kelelera yekuo bethira kwaganira nthoni kuragwo iku mutongerio county etwa kinyane ambassadors ban Japan etwa ne ambassadors baraba tutetha cia batwe young grants akethira ati kuonekana ingwetikia Meru ni bonete cabinet secretaries by national government almost every month twina 2 or 3 cabinet secretaries beyite gutwira opportunities ira yekuo ndene ya kiri national government kiri development partners nikenda to take advantage of those opportunities. So antuba Meru turenda kubwira thirikari Meru yengugine thirikari yenu ye mwito ywa kuserve
antu betu ba Meru na thirikari yetu iritegera mantu na njira cionthe yitegera physical infrastructure igachoka igategera mantu ya ensure that nitugutegera welfare ya Aritibangogi bokuibwa mantu ira yabwithikite yatabwithika kuma mwaka ya 2013 rira devolution ya mbiririe kiri Aritibangogi mantu yara mutuma abwithia na mwaka yumwe okariara mutuma kaewa miaka ingi 5 ingwitikia Singapore era president aikitia Kenya baatwe turea Meru ka Kenya baatwithira nau. You know, because we recognize that engine ya service delivery, we recognize that kenda ngogeri teka kiri water department, kenda ngogeri teka kiri health department, kenda ngogeri teka kiri every saga ilazima muritio ngoge mbere ethire empowered, ethire na capacity, ethire wengwa welfare yawe. Welfare nimbi ni muchara aritangoge twamurea muchara mapema, ni kwethira tukimwe ya gintu kitawa training, ni kwethira twebe ya gintu kitawa like the way we've done kiri schemes of service kira rimo beto ba ECD na mantu ya mainge ya yau kuba kanya kaweta kuongela value in terms of kithomo and so much of that kind of empowerment kiri Aritibangogi betu. So ndirenda kuwa na ukwe muno because I know the media houses are here bote kweyete tubona inkomenyi boko yete boria biori on behalf of the Akariba Meru, and so nkabwa kanya kawe, and then I'll summarize nikenda twetikaniria na Meru ni mwerekera yuriku twitite. Karibuni sana, let's give them a good clap. Tubakaribishe na arua, you know babu bwara siegi tare on the so ibo yako kwa barabate aragia kanya nikenda baria, and that is what we've done today. Karibu sana Cheupe. Thank you, His Excellency. Kiuri giakwa kia mbere, jenda kuuria kiri Department ya Health. Thank you nontu bwangu gira tuibania itikiri Department ya Health. Kwina civitari nyingi tioki, and congratulations. Kwina kiuri kimwe kithora kikieja sana, igitariro kuthikira antu bakiaria kegie mantu ja uribo mbeca civitari. Ukia kuthikira antu babaingi ibagwa ibagwita civitari bagetwa mbeca. Ntikumenya kethoni betu bu bwana waziri, but pengine uka clarify nontu ba mutegeri urotegete na pengine wita civitari akawa na witwa mbeca kiasi fulani kendo bakwithirwa kiundumiwa. Number 2, imbigirwe ngavana nongerete kigina kia health kiri mantu jegie uri wandawa. Kwina civitari nyingi inyacio ukuigwa antu bagita bakuiba gwita bakaga ndawa barua barita kagure tukerwa kagure kinyaro tafadhali no bekithiro kira Meru barabathikiritie kethira maybe procedure ku ithero igitumirwa ku distribute ndawa rira cia kinya kiri county ya Meru kiri civitari ira cia nara ndiguru kende kinyela mwananchi kawaida nara ite civitari ira nene. Yes. Dr. Dennis, I have a minute. Don't take forever. Thank you, Your Excellency. Kiuria kia mbere ati macibitari daktari bete yanda mbesha batu tumbite kwithwa twina supervision team yetu kwithwa ni kuthiuruka macibitari jontu ituga kinya ndengu itiagaia nkabiri kwina daktari bamwe bomba ikwithirwa ibagwitia mbesha, but we have been very firm kwithirwa itugwita cashless, kwithirwe mwajie ariria mbecha through M-Pesa ethirwe atikurea mbecha iria baribari kwithwe kwina cashless system na itumbite kwithwa tukihandle county onthe. Secondly, nteto chia ndawa to distribute macibitari na gintu gitawa workload iri maanisha ajia baria
ukwithirwa ukiona kiwango kiu ikio aja baba to inform our Claudio ne to inform to county government imbechingana tukomba ikwithwa tukirekeria cha kwithirwa uwo kioda ndawa to chioda KEMSA ugoga we pharmacist kana pharmaceutical technologist kana nasi ura wera chibitari ugatutumira order ndawa chiaku kuringana na murimo jo area eu kigintu gitwa essential drug list area twithito tugi provide kwa ndawa icho tumba kwithirwa tukiboretera chibitari na ikethirwa iki distributor. Thank you daktari turingire in daktari Kaloi. To add on what you said, Madam Cheupe na Meru Bonde, ni ati kenda tuonania mbecha oamba bwa mbecha ira turi acia cibitari ibwithirite burio indi mwaka yura mutuma ethira arigitine for the last 1 year. Last financial year twaingire mwaka na FIF to collected a total of 800 million. Narua totainga this financial year 2025-2026, but we are at 1.1, meaning nituongele tekana ito reduce te wamba burabwa aritingo gebeto kuyukia chiringi 20 kuyukia 50 bageka ira kiondo tokongela mbecha kire thirikari na 300 million. Tuko watanira Cheupe. Yes, sir. Manto ya Kagore rikuwe gita ya mangavana barabangi kwambiriria ura rikuo my immediate our immediate governor baubangi bo beta wa Kagore katwekire turia Meru twassume public hospitals itethera ciena ndawa because I've gone to places na nkimenya nguti under flag of dawara county headquarters ngutuma ndawa ndeta nkauri antoreu ndawa cie cibitari for example ndare mutuma kabauri ko ndawa cie cibitari ekuru no ndo bare ku mieri bare ku cibitari mwaka yura ntora ariku bakauwa cibitari te ndawa burunka moria mami were yawe ta cibitari ri hambira buru cibitari wete ndawa were yawe ta cibitari ri ndaetere ku mbua mieri 3 ene 3 na ndiko ukaoria report ya mieri 3 ina rewi last year ndabaura cia orende ukuma woreo meaning katwekire notion that cibitari cia mwingi no ntuite twire ciena kiene itethera ciena ndawa itemenyerawa itemendeko equipment ithimi to assume that is how things will be ito ankwenda kwira Meru nteto isi changerie twita cibitari cieto itoreka wita gutumira mbecha inyingi kiri private hospitals netwita cibitari cieto na muno toite SHA nikenda weta for example kuringwa scan CT scan kwa tweka weringwa CT scan irobatire kuria ngiri nyanya weringwa theri not we under that cover ya CT scan. And I want to appreciate health department na ntubeto ba Meru no ntuba wetikiria gukuma kiri mubango yuju afya yu SHA nikenda to reduce the burden ira twitha twina cio kuchangira antubeto muno no ntuba medical bills muno no ntuba mirimo emenene ta cancer. Asante. Good evening. Kiure gya kwa kithia CEO revenue area ndere kiure kiu lakini tuwe na CEO of finance kuna serious allegation from an immediate former CEC and Kathoma Adu apparently a contract has been prepared for signing where all the revenue including parking fees, single business permits, sales, etc. will be collected by a private company. The private company remits the collected fees less 12% to another private company currently in existence, which will also deduct its 12%. This is being done oblivious of the procurement laws and contrary to the County Revenue Board Acts, and more gravely will send home thousands of revenue collectors currently on casual employment terms. The directors of the same private company will again shock you. Akawa, Kwisha Sisi, you are duly served.
Madam Waziri Monica. Finance. Thank you, Excellency, and I'll answer together with the county attorney. And I want to clarify that the revenue system that we have, Aria Kemero. revenue system wira twenio teke tuthurana iria revenue on our behalf ni atu kana imbuge ne gicembe kana gintu kira yani ketu atu wira tutumira kuthurania mbeca cietu ni system tutumira lakini tio yuthurana kia mbeca bravo thurania kia mbeca i revenue staff betu alafu au kwa debt tutena mtu eyete kuthurania revenue on behalf of our staff ne untu tukarite nthi bukari nthi ni bondi yonthe yakara nthi tugetha twina queries kuma ki senate tugetha twina queries kuma ki auditor general no tuba kwithia twina accumulation of owned debt na company yonthe kana organization yonthe ketha na accumulation of owned debt ukethira babwe ngo bote kuomba go collect bwina rutha bwen engage a serious person kana expert brabo mbikio botetheria kuthurania mbeca ire iremete na nikio nontu twanjiriretie process ya kuria na advertisement ne bitherue obra ibati kubithwa procurement itaithirwe tebithitwe rungu ne advertisero inya kingatheti na the qualified people ba and it was very competitive na thurwa kinyoka the process etethiri ibuto kwenda kwa engage because that's what those other successful counties are doing kenda yothurania own debt itwethirete twina ciuria bingi nontu revenue bond yetu mbeciri ikuthurania ite kugana nyoba maintain bongwa so twaitethia revenue yetu no buto kuona mbeca cia kumbenya kuongela kwandika ritingwe baba ingi na nya revenue officers na tumbe kwa avoid nya queries ira twironto itwethirete tukira wa auditors na inya kuma control of budget twinge bond yetu ya revenue onto bakwitha ke ku make loss na njira imwe kwitha ku avoid bo ni kuomba kuongela na ngogeni ya ku collect bad debt mtu atere yawa in advance mbeche ira othurania athiria kuothurania there is a reconciliation na yeta through the bond renge baka verify na bakanekanira receipt bo collect rio bomba kwithira bakiomba kuriwa ingugira bombete kwithira bakirita but county attorney antetheria. Thank you. Asante sana waziri wetu agucokia kiuria kiu bwega ankwenda kikuga gantu kamwe contract ewe etethirikana contract ewe tarikia ngugire bati kurikia kwa kwethira tukiragwa nithiritie ngugi na gigusainwa bu ni urongo kira gikuthithwo itukujandiria na areas iria bagatonyera iria bagutetheria revenue yetu lakini nitikuga nithiri ngugi tathira it is still ongoing au ni ngugi itegeri ni rigo amwe na revenue board amwe na finance kwa it's an ongoing process na twamithiria itu issue tuka make sure mbe ati mumero igukarua na ngugi tia ntu betu igukarua uria kwagirite kuringana na gisheria. Thank you. Asante attorney. Thank you. You can clap. Sinonda. Edu, ukathiata propaganda cia mitandao. Ukathiata nteto ira bwana Maranya kuira antu na aranja, please. Maranya neendele na blogging. Yes, no ntu na ararekere kwa professional lawyer. Thai Maranya nguye wene ku blog na kumblog negatively imware arie kinya nteto tuti kumenya kethira kinya confidentiality ra batire go keep ya clients no to me county government ya Meru irari like client yo Maranya arari the officer in charge wa public service and legal affairs atibatire kwithira kiara cia no to nende ingokira kinya ni kwire ya represented omba kuya kwaria ciri cionthe ira twaritie kwaria manare na araere moi with all due respect Maranya na araere muntu omichetho so ndirenda kwira Meru bamu treat with the contempt it deserves no ntu na ararekere kwa serious officer mara ariwa manto ya kithaka kia
kira kithera kina tussle between the Methodist Church na county government na ara mairi thatu mara Shofco kana Save House igakwa mairi thatu mara Gitumbi Farm ithakai plot isiaji na ati utwa evidence mara I don't know what mara nyana amenye ntikumenya kethera kwina gintu gitagwa contempt kana ntikwi wakili ubatira uturita na nteto cie court itibatire kwarirwa na ndi mara nyana no utuma barua irakinya ethera bakibwitha cia correspondences agatuma mitandaone correspondences cia wena iwewe ngwa wandikite na the wakili wa kanisa agatutumira mitandaone. Where is the seriousness of the legal officers in Airi? Where is the integrity ya legal officer wa class kia maranya? Where is the dignity ira maranya tuire eneo kawe ko butangwe ora nthete kuthira bwana maranya nthete thira no rabutere ngugi. Seriously, he has a very long future and a bright one. So I can behave ya kanthira thirire simply because narari terengugi na maranya narari almost akiko arikwa a Meru level ya gombeta watermelon Linda simply because in that moete kanya ka almost 6 months maranya na ngugi thirikari maranya akire ya muchara maranya akire ya allowances maranya na drive of thirikari chapter 6 ninge ni applicable kire maranya na ate ku yangugine there na ukasi anto na unja kenyunya na incho abera woni ndari signere tene murume ori sign ku maranya ara umere ntewete mbuga ithai akaritwa kire payroll ya mweri yuno ntubwa kwa point bwana Iterekia. Otherwise maranya na areke muchetho, he is very young. Okethira kuru ya bakira ito batuire kire legal profession for the longest bando at their age na kina katwa kigen ibonda mwira kamwira okachetha murume okiona yakora kinya ko kwambiriria maisha, you are too young. Okethira ni bakuma kiri the private practice bageta guchwa ngugi kiri public service. You know sometimes urachi ngugete no to bwambecha nikenda weya na service maranya weta no to social media or never forget okechwa ngugi ya court of appeal judge tugikorombaira ukaurwa rira wari officer wa Meru county government. Did you do this? Did you post this? How did you treat the office yiro nankeri ne Meru kagite ne karo nankeri ne Meru? So I want my brother in komwa a free and device, although it's not a legal and device, but can be more free brotherly and device that I can be ya can they go collapse. Kuina royu, kuina oke, kuina matuko adatu, kuina matuko yana. There is a bright future for him. Na to listen they take odira, kuina idharimo bibinge mwadhani ya mwekirite ahead of him. Iboya. Thank you. Governor kwe thaithato na ndaike mwana arua waziri oku waruoje bwana Kanyaru toigwa gwetauga tukamenyera kana mera kana miuro yetu no inyare ruo muno county je ngome na wetete ankinyo okay karibu ruo muno county ya Meru kwithurito kwina andu ari konie muito jo ankunga kwithiro jokire kwa mitiki enda goga kwa golf course goga kwa state lodge na goga kwa airstrip mbere ma nonto we governor utongeretie mwingi ndendo umenyithia number 1 statement ire wiriga gwite kuga bare bakoria biore biria bamenye guti muito jo muntu muito ijo public kenda nto betwa public aja tori no mwanka public ithiro iri constituted imuntu nonge ikabwa public ndenda weleithia bungwa ore omanisha boibwa mbere. Number 2 kwithiro kwina andu angi jonto ne maire chithitha ya environmental impact assessment
ndendo twira kethira kwi assessment yeu irega kuthithwa irwangi competent na rwitikiritwe ni thirikari turigwa gugakwa airstrip gugakwa golf course gugakwa state lodge tutegere bio bithatu airstrip imbigo kwina airstrip itaga ito airstrip kwina airstrip itagwa Mitongo airstrip ndenda ja governor county Emiro erithia Mumiro uria airstrip yu chithirito igitetheria economy ya county Emiro ja uria ere kwendekithia yakwa ikethirwo igitetheria economy ya mwananchi. Number 2 bado twereithie golf course iria uria ikethirwo ikiguna mwananchi nonto ugatigera golf course ingire twithirwo twina cio Kenya chitherwa igituika run ni members kwa ikumanisha twinenkanira kithaka gia public weta gutuika run i private members pui bunge poja dato wa jadato state lodge ndenda otwereithia state lodge ire ya Kiembu ingwitikia governor says mbarire muchore oku no ethirwe wina mantu kumenya jegie ore state lodge ire Embu ithiritwe ikiguna economy mwananchi ure wa kawaida na state lodge ingire ire aja Kenya na wethero gitwereithio u tugachukia Asante. Iboya, my brother. Kire Antoba Meru, kandibere that mantu yara tukwariria ye karaya mantu ya Meru nontu iturakinyire siaseni. Ndibwire ntetoi ndambiririe kuromba kithaka kia gwaka state launch Meru katwari state house na opinion leaders mwaka yo 2025 na neantu almost 3,500 nibo twari na state house bambera na memorandum ya ndege ne akuru banjuri ncheke bambera wakinya kiri president na tutikaneretie na bunge bonde tutikaneretie na senator Meru tutikaneretie na assembly wakinya kiri nteto ile aruende ya gara ya mutuma ake ukwenda state launch yakwa murume mutuma nteko push state launch yakwa no ntuteni karara kuo ende inkome yake nikiro tebo nene kiri we kinya state launch yu mutuma no ethi atia kireke nikiro tebo gutekarwa nyumba ye iwakwa ni nyumba ara president wa Kenya ambirite na His Excellency President William Ruto omba kweya akauroka agatrimana na Meru na other people from this region ni kenda baria agenda ya thirikari maendeleo and many other things including social issues. Ni atea nyumba wakwa muitone my bro kato kwenda nonto nara njabori wa kamanele icho mutuma ko ita muithone ari te kamaneri ni ka dhate okay ni ka dhate no waka state launch te mutuma county ti usikana na manto ya waka state launch na mutuma te woko ya na kithaka nonto kithaka kya muito kite anda county imbiche Mumeru na wire mwaji nche no weke warie ke umu lakini nche nkwaje kithwa ya state launch dene Meru antu ibabatire kuibwa ntetoi na bakaibwa nteto charuruku that muitho yote thaira yue under management ya county government muitho yue under ministry ya forest itogwatanira yue under state department of forest services mutana wetu witwa PS Mugambi Gitonga nwe werirwe ni president tutethie na kithaka ni kenda twaka state launch tutekorea state launch barabaeta state house ya Nairobi barabaeta state launch ya Sagana neba kumenya every day antu barabethaira
bakirita ngugi ndene ya state launch ni almost 800 people. Itukuwatanira anto manana ni together with cooks na chefs, ni together with anto bakugita nyanki, ni together with the electrician, ni together with the managers, ni together with security officers na security companies, ni together with all that. Ni nonto president ya kwenda twaka state launch dene Meru. Ni nonto kwina mbecha itengi ni Ministry of Interior. Anto bariwa mutumo te akasibitari, mutumo te akadhoko. Murume mbecha sia Ministry of Interior ite akasibitari. Ite akasibitari sia Ministry of Interior ibuitha sia ngweu sia Ministry of Interior. Kwaka police station, waka state launch, na ikiama mwathani oturingira during the reign of Governor Mutuma, but inkomenya arume baraba by naunja baririara ukethira arume ba nene ibakurukire Meru iyi na kabari to ibakurukire Meru iyi bare Governor no weto Mutuma kwenda kureta such a legacy project dene Meru ina the nere take us state launch ye kuthuka state launch ye tethuki ni arume bakuriara Mutuma no kenda etanirwa nambi na state launch otewe na thina na kuritamite iri thatu kenda tuika such a facility in Meru otewe na thina kaba kuriara state launch yerwa ya kiroi Mutumari munyai na kethirari lentore na kethirari kawira na kethirari iyo na thina iri tureke okasia Meru itureke okayania au ne onyungu ilumite emya kwina baraba icie ibo bakura Meru igakwa state launch, bakura Meru igakwa airstrip, bakura Meru igakwa golf course nende nawe nontu in fact imunya wambiria muchakato yoyo wa golf course kana imunya wambiria kiroto kia golf course kiraito wambiria kiroto kia state launch na airstrip manto yara manene kanto bate na information, and information is power. Allow me to inform you Ameru airstrip ire wakwa ndene ya mwitwa mbua ya kilomita emwe ni airstrip ya kusave mwitho yu tukuthetera nonto anto bariwa revive gaitu revive sijui airstrip wapi mwitho irenge yonthe iraye Nyeri iraye wherever ewi na ukuonthe ni thaira ye na airstrip ira ndege cia Ministry of Forest ikaume guru ciena poundera yora cia meanki ya mithu ikalandi au mwithone nikenda yumba kuoria mwanki mbira mwanki mwitho yoto yukawata mwanki ya kethira ndege ikauma gaitu ilandi gaitu yeyete kuoria mwanki mwithone ya so airstrip area kwa ni ministry State Department of Forests te Mutumo waka te nyamba President Ruto waka ni need ya ministry ni kenda ba safeguard wanyama, ba safeguard natural ecosystem, ba safeguard roji ruto kwa area no ntutu ikara ya Mutuma te na ngwe na roji ro Meru botego menya water is a devolved function ininko chumburwa ni anto bakimbira Governor roje rutekwana roje ruwitia tariffs ininde na pin ya ko provide Meru na roje zaindi ya baubenja itukuwatanira so kindly etoreka ko politicize nteto ibatire gutethia Meru ende nkobwera ringi na thine kuma ka project igatura kurikanwa ndene ya Meru meakega neke ya igu introducewa kana ikwa implemented ni muntu
ora ukwirigirwa atera umambwe atera arrogant te murumani ate kuringithia Meru kelele ya mama urari kuo iyo thina. Information is power, Governor Ojogo Twira. Rais Dr. William Ruto ore ambiche were area akiromba kura kana akijukia wathani wa thirikari 2022 auge information area tunenkere ugire arienda gutigira ati Kenya ina forest cover ya 30%. Thaiji Kenya areri turikiri 12%. Urigwa atia ja governor county ya Meru ministry iria otugwetera ikeja gutigira number 1 rais urogo atambaru uria ugire ibagwita mugaru nau. Number 2 wauga responsibility ya national government igoro kwena statement irarekerewe igikundi gigwitwa Imenti Development Forum na ba ngikuti urego kwandike barugene bogere the governor of Meru Mutumanto Ethinkia is spineless. Goko enda gwikira mukonde kiugo kiu kwithirwa utigutetera mwito juria mumiru abati kwithirwa kigunikaga na juu gokurukira ndojira uge bwa kumberema kirige kundi kiu iburi koronto bogere iba kwendekithio resign kana county assembly ithirwe kuthithira impeachment. Iboya orengi nchamba kambwe we are operating in a democratic space. Kenya, we are a democratic nation. Na kwa everyone na haki ya uwepo wao. Kinya gikundi kiu kia Imenti Development Forum bena haki ya uwepo wao. Ndibere oringi kandi baririkanie that development ira tukubwithia ndene Meru isia gutethia mumeru tisia kundestroy mitu iboya twetekanirie bu isia gutethia mumeru isio create job opportunities, but we understand what they are saying. Bari uri atiri ilazima twake state launch kuntu kwena miti a mwitone kiuria ni atiri non tuito kwenda okura non tuito kwenda kwithira twina such a service ecosystem we ya airstrip na nde turite airstrip wa mwitho yureto mikie ku iyo kiuria boya iri neto twite sagana non twinda iberwa mukuru mwaki wa antoba Meru be yakwe muno na sagana state launch benda kutrimana na president ibeta sagana ode mukuru wa wire u kwe mukuru wa wire u kiuria ne atiri katwe slaves siabau ibau beta sagana. In fact sagana imwitho neri nende woni ndenda kuria Meru atiri buruna kuinyija ko nene na kuinyija ko nene including Mheshimiwa Munya my brother, including Lenturi my senior brother, including Kawira Mwangaza twambiriria gutethia mumeru ni twike politics kandu twambiriria kubangora Meru bakatetheka na ngugi ura Meru bakethira bena kanya kao kinyabo kuibua. We are tapping from the national cake. For example, billions yusie yeto tande kwa Meru wa billions yusie yeto tande kwa Meru wa billions yusie yeto tande kwa Meru wa itia uma Meru ati non tutokuwa mwito is very good. Seriously. Nande non tu mwito turekane na billions of money uatetwe kamwito yu yandite meankoria kiurio kiuringi ntekuwa mwito ni tuto andite kana mwito ni anto bandite my brother. Mbere ina kwena public land 30 acres ira tukwenda non twende bari 200 mara. You know, iboya yanende to engage in this discourse, public discourse, kenda tuitikaniria non tuye karaya mutuma ake,
okua twake state launch irega tethia Meru, and we are replenishing our wetlands, you know. Hakwende boko menya mantu ira tukubwithia kenda to ensure that our wetlands are replenished. We are doing so much. Nande because itokwenda ko tap from the mbecha isi kauma igeta igaka konge, for example like Kipia. Ameru nanga bote ya ko regret. Boka regret. I know people regret. But I know to negi tare siasa munya nende na raere unions slogan yewe batu ka tukenga State House. You know, non to barenda President Ruto egi tare koringa kura auru wowe menya no baba muria ringi wawete ogatwakira State House kana State Launch dene Meru wewe murongo wawete okabwithia strip wewe murongo wawete okabwithia golf course ugatwa kithaka kya kubwithia golf course wewe murongo bate kumenya kinya kithaka kya golf course kiri baraba chetha golf course ikithaka kindogo na golf course ni part of the ecosystem ya ko preserve environment. Yani golf course kinyoka ona kithaka kite andi mite kake anda wa mite kenda kibwa kithaka kya kya golf course, then yokanda nyanki ko kwenda kibwa kithaka kya kya golf course kethira kiokore flat okabwithia turima synthetic kenda kibwa kithaka kya kyani kya golf course. But non to isi asene turi ontomurume kana mwekuru etura non tunakumenya siasa sia opposition ni very easy. Siasa ya opposition itenda imutremuko igukana me opposition itekorea Korea very easy. Korea doesn't require any energy. Kwa riama Korea kakwende kwenda any energy. Ende kiuria kirao batire kuria tongeria baba Korea ri twibauria atiri bere abake bena interest cia Meru at heart kana ithe a political interest benganite nachio ibakuririra mu Meru uraomba otetheka na this development aspect ito kureta ndene Meru ibwa ibetwe kinya mheshimiwa Munya my senior brother akiwa thoko egakorwo nega akwa ibwa ibetwe akiwa ega akwa akauria babwire no kaomba gwitia ngrovene murume Munya kwaria ma seriously okethira your mom atandikite into mutolo ne rwa gakoromone na kwena dignified market ibwithitwe yunda arombre billion 1.2 billion ya waka thoko ega koromone inaumba kwira your mom but meya mami Munya ate meya kwendi kwa sie thokone ugate ino governor so utero kamwithira ga koromone so aibwa ekurubara batena anabao anene baikinyangana na ntakara ga koromone it doesn't care bonde na lentore na kawira they don't care. So be pinga beyond the birabika bwithwa bikesa india mwananchi non to iba kumenya tebo bakubwithia itukwatanira so katogera na uma bate Korea tubwithia State Launch non to ka State Launch ithuki na batwe turithira turi Meru tutiumei bangi bagea ka State House State Lodges ba create job opportunities for their sons and daughters bado turi Meru non tuitwendete siasa muno na siasa mbaya ira moya ure siasa mbaya maisha mbaya nende batu tuetua tukario of course Meru bakarega kwendega kwa lazima ede kwa lazima ende tugatura kurikana ni kware na ngavana nyume ngavana mutuma savu me akenge itano kipindi keke yetenga iembere then bwa mbibirwa kyao po mpenge itano bukarikana kuwa mutuma nare na favor na thirikari ya Kenya ira kiraitwa wake kie national ira kiraitwa twira keki ya Kenya tere muranu we yakuru muoro we kirita kitenge githongi muno ilazima withire wina ruchurura yaro kuita kendo retera antu baku nende mutuma nontu nakomba ko scoop into this big cake nkaretera Meru kwe baba kuibwo thuku nontu te baba kwethia ngwiu ande bere ome history ya barikana
history ikabanjanji that ikwari wakwa State House ndene Meru barea ikwari wakwa golf course ndene Meru create job opportunities na ye expose Meru County kire tourism people who will come to play here non to circuit ya golf yeye kathirira Embu achethwa golf bathiriria Embu bagachokera na Nyuki ote complete circuit ya achethwa golf whether bakithiria non to Meru batu we are landlocked nandi menya turita Mumeru awire kienja ora mwene akwethia atia ora mwene akwenda bathikira munya that state launch ite bui isawa bathikira lenturi that State House ite bui no ntwire akwa ni Ruto isawa bathikira barabakua airstrip ite bui no ntutwina sijui what isawa lakini history ite korobarekera Kenya na Meru bakame ya mutuma na agererie na inda agererie iboya. Thank you. Thank you. Thank you Governor. Ni mbugire mbeta gwateka mtu amukio muna nte kwenda kwaria muno. Mbere okuga bauba ukararia maendeleo ni siasa ni bali. Kogu. Wewe nuntu ni ndona gokero no gukararia muno uwo urari ku. Gwotari siasa. Ogatwira. Number 2. So gera geurie muntu mukia ndauga atiri watwira atiri bauba ukararia maendeleo ni siasa ni bali wewe nuntu uwo urari ku Governor ni mama butathije ni wega mwankanda kingia mwisho aera we mweno na we mweno uria koguo ate kwa mukararagia we siasa no woni Mumeru wari umanyo ke mukararia. Number 2 maundu mabo abangite nawe nuntu bwabanga manifesto nawe kawendere ithirie manifesto na maendeleo maria bwabangaga na Governor ni mama kana gwacokire wabanga maku wona maria mari ma moru. Number 3 nembegwire Bwana Kanyaru auga thirikari ujara auga nyuma jenjaga boru na milioni 15 gwite na iguru babarinja na milioni 5. Ninkwenda kumenya bauba kabaiyaga mbeca na ketho ina capacity ya komba kuthingatia mbeca yuji ya Mumeru yuji arijagwa ni bau milioni 15 gwitia irima rimwe bo wemwe na ketho nuntu Bwana Kanyaru ni wetha ino riu CEC wa Rusi au mao kagatiga ndeka policy iria ikenjaga na milioni 5 kana kaumao tokena soko na laki milioni 20 usoro uwo kwa jiana mbesa ino rirutako na no aregire okoa mtoto wa Meru wone go kurutani okoa mtoto wa Meru kana ni jiaku kana ni go kuruta na waumao wathogo gatiga warumiria obisi ni Governor kana kauma usoro kina thira. Thank you Bwana. Amboso kiunge kauri jenge 22. Thank you Bwana Teka. Muntu mukia yo mwente go mimukia yo ako. Lakini aije. Nyago gadore de mukio mutoe. Ende ngome ababe da bamukia yo mwene andora beda bangenti muno. Okoria bioria bibia waua kethera kupingwa kora mutuma kupingwa kakwe tofauti na kora mutuma pinga Mama Kawira ndi deputy Ameru obea me witness that ntarara mpingite Mama Kawira ndi deputy owe ntara mpingite development project mbera ntukwe mwe kana audit evidence uwe mutuma niwe wabwithirie maandamano waua Mama Kawira agaka state launch niwe wawire Mama Kawira agaka airstrip niwe wawire Mama Kawira akaka Gakoromone market
no wawire mama Kawira agaka MTRH, no wawire mama Kawira akabwithia nkubu ya municipality, no wawire mama Kawira agetia mbecha cia kubwithia animal feeds nara mitungu ya milioni 300. Nini ndere mama Kawira akabwithia wondi cia rumenya mbene mutuma kawanda menere bono nto mama Kawira atabwithirie maternity nara thera mutuma wene we wanda manere wairia mama Kawira abwithia mikinduri ya municipality, mutuma newe wairia mama Kawira abwithia lare ya municipality, mutuma newe wanda manere wairia mama Kawira develop Meru aongela ari mubaisi ndi michara, mutuma iwa wairia mama Kawira promote nurses na doctors bira inanda iria mama Kawira ari tangui my brother. Ukethira kwi muntu ori na the best deputy governor in Kenya ikawira. Oni nderete mama Kawira ndekuringa ndekusupport eku 10 nawe mama ongwate ya mutanoku untethie mwaka yo 2032. Kawira huku mwana uthuku, which is okay. Uthuku bora bwari divine. No ntukinya kirundu kiria kia hukumete so na inyama antu yara Biblia yuwa mwathani aumia nkoro e Farao. Te Farao waumetie nkoro, i mwathani waumetie nkoro ya Farao. Kenda ona nyinyewe, otherwise nate mwathani akaprove na inya. Ilazima ona ni akongangana na muntu akomba, so ne ate onge mutuma akithire gitine ki Kawira akire akomie mutwe. With all due respect, I respect that mother. I respect that Linda. No ntonwe mwathani atumere konchiara politically. Tiu? Na ginyaka tukabwithia giatho twito twa muliongere tumu twito tumubwithirie shopping. You know she is a Linda in this county. Amwana marieto yao mbeta mbonoko sijui nini ya huyo ondhe ya tetu mamutuma ina hagwende baba Raila wetwa mweye aere mweye baba Raila kwe wewa heshima ko kinyama president jara ya yeta mbere so wetwa mbonoko ni mama Kawira bobo tetu mamutuma a lose focus. Irumi na gochambua ni irio bya mugendi na bado twe safari ne kurita Meru kene teu na bara nonto na kwendio bwa no aribera kwibonko na baki antu na tu message bambira governor turibwa Kawira na sogete gitene na arua murume mama rekoka cia Meru nawe seriously mama inyawe nawe rekano kalulu nande okasi antu no sogete gitene ri gagite giuchogwa o kenyonyi gichoga ke mamirite nkalla ge atia rugire ge eta ge gare inyo ke achoka ringe nkallene kwena process mam kwena process her excellency so reka ko kasi ya Meru we but you know mostly andila na antu barabate na kithomo ekinge mukai so abenderi obua abenderi porojo propaganda inchokete gitine murume ochogete gitine kukethire inya case ya impeachment application either to itathikirwa then the main suit ya impeachment inenkero and date and then teto igusetwa narua so regante to nyinge no te wato celebrate yedhi nene. We don't celebrate and be the nene. Lakini boy anawe kukwira kuira mama uma na areke okasi antu nonto kinyari tibangu we sympathizers be kuo. I know and we are coming very soon. Ito toa kinyela ruwa muno. Kinyari tibangu we sympathizers be kuo. Kwena sympathizers. So either we sympathize na mama na arantumburi kana sympathize na antu ba Meru ko gatara itoko watanira so ntapinga mama ndamwendete muno na inyotha inte oenwe
bando I respect her ya mwekuru mutongeria ndene mirwiji indi gitina kyo kinkaririte ni sheria kuwa governor remwa kwithira ri gitine exit either through death kana through impeachment kana any other aspect ira provided for in the constitution. Deputy governor kinyoka ethira kandari mutumumu yutina metho ende ndi deputy governor neninga karira giti. For example, God forbid nkethira ntegitine kina arua urobatire ogikarira kuringana na sheria te uwe na muchi te kawira na antumburi te munya nonto nari governor nara nchui te lentore nara maua in deputy governor wetwa Linda Kiome. Isheria kuwa te mutumo kuwa na te favor antu babwithirie so baraba kuwa mutuma to wekira gitene wambikira gitene kiriku utembekirite gitene my brother. Isheria kuwa oni kinyankire okarira giti kangeita kuirwa muchie nkerwe yu kawira na impeachirwe giti gyaku katwa kunywithia muma wenda kana oria ko kara kanywo nyweye eitho nywe kana oria muma so gotare na alternative ko baraba kwenderia ntu bwana umutuma itwa mwekere gitene inkuru twaitetheria mutene moromete inkuru boitetheria mutene my brother bureke marumi bureke marumi. Thank you governor. Thank you bwana governor ndio ria riu tukirikirio no ntiona kwa thaji yaku muno riu nonto utamumena na nenkuga gigucambia muno akiugaga mbonoko inafanya gokolutha kenyume na mibango eria endereithitie ni bumbo not at all my brother. Olutho buri abangite manifesto nira twarinio for example okuwa kawira na bwithitie maendeleo agatigira kakwende ni ngocoka cia biuria kana waibua Dr. Rukunga akiwa kwina class twethire itieri tuendelea almost 40 kakwende ni ngocoketie oni am not stupid inkomenya mbecha ira ciaka class te cia kawira muchara yo awe na mortgage ayukirie akaintobia we nau abwithia mbecha ici agere class kia isindi te ciawen ndia kuendelea nacio ne cia mumiru ibio na auto akite classes inaona auto revive te boreholes inaona auto revive te dispensaries inaona auto rete equipment inaona au na ngoge atigire part of ngoge ira kawira atigire uate staff banko kakwende go staff mutumara andika baungo promote kakwende mutumora andikire uate kabatwire bari part of bari staff bakawira itukowatanira so woni mbendeletie na ngoge thirikari te kawira ingogira thirikari ya rita kwambiriria nyamirandi ekiraitu nyumba enkuthiria tukubwithia ward block utukuongela itanda 250 apart from wire wakwa ni Ministry of Defense yambirerwi munya okay yambirerwi munya kiraitu yendelea kawire yendelea ende o mithiria ni mutuma ntwethingia itukowatanira so ntekuendelea na ngwecia kawira aki ndeendelea na ngwecia thirikari kuma devolution mwaka yo 2013 ira chionthe ikambenefit kana kamumiru icio twendelete nacio bwana tika ukirikiria gwikiuria nkurire no tagicokia kia bwana Kanyaru maundu ma bwa ketho kwibua ukithingatiria mbeca ira jiaritwe na areka thoka jiarijagwa na maundu mosuru alafu kumau ukena twira nonto ne gotwira no riria kethera ocuru katuka tugatia twandika sheria. My brother mbere kanjukia kanya kanchokerie County Assembly of Meru nkatho itongeretwe ni bwana Speaker Bundi ngoge ucio nthe twaritateka county executive part of the government arm of the government itemeago itangu inonto manto ya mainge ya utubwithitie ne in collaboration with County Assembly of Meru manto ya mainge ne yaratubwithitie sheria tukabwithia policies tukabwithia bills ni kenda yethra ye ankand sheriene nonto county itete thatwa kienyeji
county te umwe na gwaku urita mbecha ira ciogure cieri ogura mwate kana cia mwate ogura mutu. County ni ya governed ni County Government Act na the Constitution of Kenya na kwena sheria nyingi ikugovern ura mbecha igatumika. So kenda tukundania uchuru te mutumo kaandika sheria metie kenda uchuru bwendele okundanwa nika kwena policy kwena sheria iraka wira atabwithitie ni bono ntu uchuru bwarungikirwe. If you remember woni nte cooperate uraka wira operate twena sheria bwithitwe ni county government ni assembly County Assembly of Meru ire kuanka these operations sheriene nikenda tuteke kurwa ni Auditor General nikenda tuteke kurwa ni Control of Budget nikenda tuteke kurwa ni EACC, all those oversight bodies nikenda tuteke kurwa ni Senate kana County Assembly because they are part of the oversight bodies irasi o siiki ni sheria. So tuina policy tuina sheria ikuwa ana banyu ochuru ana banyweria ana banywe bare bia kurea batika tutakinyau nio twitite ndire uria Meru miaka 5 eu no ntobukuibwa nguira nditite na mwaka yumwe mutuma kae wa miaka 5 ndabwira turekia guturia nturi Meru irekia guturia irekia kubwithia manjabu na inkomitwa ambiritie boya na ngai embere twakinya nara twitite. Thank you. Thank you, Governor. Wow, kule kia mwisho kina nekera my sister. Thank you, Vadatika. Time. Boa loigo tukaga nembe nje. Kule tuka ite kwana kaikiruta wira. Na nego tuikire na ala bwa tu. Thank you, Tika. Owe no gona gani mukia yo moyo yaga yo sumbura inyawe yo teko ya thi. Bwana Tika ri. Na nde utemeo twira ko tumbule mno ntubwa kwithira twina aspect ya prudence utilization of the public resources kwithira na nde batu tukwiria wamba kwiria misuse kwiria ntetu uchionthe tuka save mbecha ire igiaka mbwa wimwe tugaka mbwa withatu utemeo tumbule mirabu manto ya kuwa tukathia tagetha mbia gece ya wa te county government tengo ya kwa kuthia tambanto ya mbeza gethisia yawa kwena oversight bodies kwena EACC kwena Auditor General kwena Control of Budget na ibu ibetu ngito chokia biuria bibinge bianguwe woni interitete biuria bibinge biranchoketi otebyo ndachokia bianguwe kwa nchoketi biuria bia kawira. In fact 95% ya biuria birambete dozo kia Senate biuretwe ni Auditor General ni biuria bia thirikari ya kawira kuuma tariki 9 mweri wa 8 2022 mwanka tariki 17 mweri wa 3 2025. Thank you, Governor. Ndina kiuria kwenda kuuria kia level 5 aikwithirite kwina antu bakiura cia nikino ntukunenkanira level 5 antu ukinenkira thirikari nene no either na betira nyingi nkrokia county na antu ba feel like yeah it's a good cause lakini ukibera bambiririe level 6 from the scratch tiko banenkira ira yetu tayari batirimite bwokete na iko sawa sawa. Hiyo number 1. Number 2 ikwithiritwe governor nibetwe kwina kiatho kirari mali na atongeri baingi sana ba Meru baua kwina thina Meru na baua igitarira governor wareo bathwana ge thine kuthira lakini thine tirathira bamwe bagwetia the former leaders beje bakarie Meru nthi baraniria nikienda bathiria thina na bareta thiri ndene county Meru kiaku governor no tuwe munene niwe munene wa county Meru kakwina thina Meru maybe wananchi batikumenya nera tongeri bakumenya bakira kwaria kana what is happening kana nikino tu tongeri bomba kwitho bakiari kintu yakio. Number 3 kwina antu bakuwa cashews barabara tangu gima sibitari baba ingi bawe bethiritwe baina around almost 10 to 12 months but reimbete tiao. Is it true? Asante. Sibitari Meru level 5 yeta level 6. Oringi mbwire mo inawire ontubonene. Awa siasa mbei maisha mai. Awa siasa mbaya maisha mbaya. Mutumo ntwethingia twina
assembly yetu kuromba Meru level 5 yeta level 6 twethira twethetha swa ni national government korea aritingoge nonto eyokasweka parastato ya parastato etekumanisha sibitari era yetu ikureka kusava Meru ibwantu babatire kumenya sibitari waka na referral system. Referral system ni kuambiria level 2 ikarifa mwasi level 3. Sibitari level 3 ikarifa mwasi level 4. Sibitari level 4 ikarifa mwasi level 5. Nende yetu. Yetu level 5 itirifa mwasi level 5. Irifa mwasi level 6. Noko mea level 6 inaeri? Cheupe. Level 6 inaeri? Nairobi ko. Kenyatta National Hospital. Nande tuetete kwethira sibitari ucionthe level 4 ciarifa acie no tutugaitithia Dr. Dennis Nuiberu akiwa tugaitithia Kanyakine level 5, Nyambene General Hospital level 5, Meathene level 5, Timawe level 5. Iucionthe antu irifa acie Kenyatta sietu obarifa Meru Teaching and Referral Hospital. Nende lo ikatoka pumbaza antobeto mwankari seriously. Na nderero mutumana nenkanire sibitari agara yakaega mutumara nenkanire sibitari yegero mongo ya Yohana Leso yaritwa Meru mukuru kana mwekuru kama sibitari aya etaniona seriously. Iturega ochethera mwananchi tafadhali. Iturega ochethera mwananchi. Nonto nende oroka safa imwananchi teitonga biubi kutheta te weche upe wote iri uwe ya level 5 awe wita hospitali private wita Aga Khan nonto wina insurance yenje abo wina muntu mukia yumwe lakini nonto mwananchi ora okwirwa nete Kenyatta ora ringiro ibonda bonda otena kiene nonto mostly barabeta hospitali cia public ni antu baraba yokwa barabara ne bena accident bena bonda bonda baraba muntu ana icho na ubakia oringwa ambaba ko bakuiya na Rwanda rwetu ng'ombe aringwa risasi yare aukwa kagwende igazua Aga Khan ina igazua in general na nde mwambo u antoe anenkerwa rifa nonto ginya mwamba na batere ko treatment en right ye ko wa treatment Antoa ya ae warifaro ya wita Kenyatta ne Kenyatta to akamata torite mandaktari yara all the services ite ya no to bakwethira ye level 5 national government thirikari nene irete mandaktari baubonde irete machine ucionthe irete ndawa ucionthe irete mbeca cia kwandika aritingugi almost manayana aritingoge thigera cheupe no thigire boya national government ye yokia 600 kuma kire mutuma muchara yura mutumare aritingoge ba health mutuma o create twanya twantu mana tanthatu kwandikwa ringi machibitari yetu seriously turege guchethera mwananchi psychology kabisa tukichetha siasa tugachetha buruna na uturo bwa mwananchi no tunende urokumia teitonga bibi kuwa teitonga bibi kwenda kuringa kelele genda bionekana bieno thiati uringiro ampi tebau imwananchi ukaumia no ntware ya sibitari yetu yerimeni level 5 level iwinge meato tesi improve ikinya level 5 iwinge tukuira sierimeni sie level 4 itwe kureta acia mwache kethira level 5 ino tutareta biutu kwenda kureta kuma Nairobi tureta bita Kenya yetwa wikasi antu Nairobi baubeta Nairobi most of the time bakuyaira barabarene no tukamutungi karaka ngasi bakamatite ka oxygen utekumina kaka depleted baikuira barabarene ikubira tukubatire kwiria no tukwina constant supply of oxygen, constant availability of healthcare, constant support of the machine iraibatire ku support mwachie iwi tukubatire wiki kwiria nto bakwira barabarene betete Kenyatta bareendelea gukua betete Kenyatta bauba kwiria sibitari yetu yitia no ntote baba witithi mutumo witithia
no ntu mutuma we na kiroto ki iba menye it's not about mutuma, it is about welfare ya Meru na bamenye kwina ntugo ya accountability, kwina ntugo ya accountability bakarungama mbere ya mwene inya kinikiru baurwa wowe no ici makoso bwitha je gwira mwana inchi wa Meru ati cibitari yoke kuyukua ne te kuyukua no ichi kaba utethwa ende obairia no ntu bwa kwithira batena capacity ya ku comprehend the real picture. Nibo ya cheupe kwi kiuria cheupe ya kuritikia kithira kwina thina Meru because kwina rwadi rwari ruoro muno kansene issue ya ngwataniro atongeri be yamwe bawatanire na kirito murungi no raero ngwiu ni atongeri ba barareo mashimo gavana akwina thina Meru otethi na kumenya otethi na Meru mbue with tremendous respect to my colleagues leaders that everybody na contributed ne kenda Meru yethira yena thirira yeneo na peace no your development, because without peace there is no development, without peace there is no what we are able to account for the last 1 year. Atongeria beto abunge, all of them, county assembly members, senator wetu wa Meru, Kinyam, Jorincheke, and the community as a whole, it will contribute to where we are. Mwadhani atutethe together to na thiri for the last 1 year na inkomenya manto ya yo kidogo kidogo atongeri barawire Meru yena thina otemeru yena thina ni individual non to bwa manto yawe personal ya teramet na ndei na thineri individual be na issues chiao iteramet ina ordinary. I'll repeat, ni individual be na nteto chiao personal na ruankaria be endeleo nsukuma nkaria will not accept blackmail. Wow. Be endeleo nsukuma ntetegeria blackmail. Okay? No ntote ukaurwa bioria bia giteke angavana tha indike garirite. Iwo ninga county, iningwa county kire senate, ininga county kire EACC, ininga account kire control of budget, ininga account kire auditor general. So kethira ntera omba commit your personal demands. Moromereka ugumia Meru wa Meru ina thina. Imeru ina thina ntowa obatere kuwa woni ndina thina. Obatere kuwa woni ndinai ndina thina mutuma atera mbwitheria 1 2 3 na indiscipline neo I will not tolerate. You take it to the nearest bank, indiscipline in the government. I'm going to crack the whip. Na nde na ara ombiche witombwe. Na ara ombiche witombwe. I'm going to crack the whip. Ntete geria blackmail. Ntete geria blackmail. Thank you. Wow. My last question. Yure kimweni kiri CEO public service awure kwena budget ya kuandikana so ntukumya Madam CEO kidra bokaandikana na yamba rero kana bando boetere yamba rero yambe riumumyo. And then number 2 governor kwena issue ya Mira Act iri kwena section ya biashara mbo Mira bakuwa ibaere signed na bataurua ukibuithia akamite baku kana board ya Mount ya Mira. Madam CEO. Bwega sana kambuge concerning igamba rari kotini ni ari mobaisindi by kotini tebo bangi na we are well guided through legal and devices and all that on tote ongeo challenge ari mobaisindi we are on course kote bangi wa affect twari na department ya agriculture
na kinya the same department ya education kwa na vocational training instructors. We are well guided that tebu bangi bare affected ya rimu by Cindy. Concerning budget, we are independent as we are called. We don't work in isolation. Because we are well guided by the Department of Finance. We are in course. Thank you. Thank you. Governor Ntigirwe nchokere kiure kira gya ku expand point yere kuga private gutemunda kana muito temunda jo muntu i public land au ntegwa terebwega issue tukire ni to buto tige utanga mheshimiwa onda mindia ya goritango yo tulia kindly gamindia ritengo yo no ndo bote goera muntu mukia yo mwente to ya kuria iteko endelea number 2 kioria okera nkuendelea ku receive message chanto bakioria kethira tukeja utonga bwimiro bwithirwe bukijukawa kana tukira wore tukathithia na twina atongeria betu twina governor twina senator twina bunge twina MCA na baritikiria nonto ithirikari nene irauga kiuria tu simple kiria bakoria how independent are we twina ciathi Jamiru. Asante Amiru twina ciathi nuno ntoto among the 47 counties ya Kenya. We are not operating in isolation like slavery or enslaved county. We are not enslaved. Prato kubwithia my bro. Kambue mbere ndawire muitho tejwa muntu. That's true. Ndawire muitho tejwa muntu ni muitho te private. Muitho yetu. Na facility era to waka, you know that was the context. That facility era to waka te private. Ye te ora muitho yo public, new state house kana state lounge ye public, new air strip ye public, new golf course ye public, na benefits ira Ameru bete te kuona out of those mega projects in terms of job opportunities kire na beto baraba kuria ngoge bate uchiona. Only I feel a lot of pain ndona tongeria. But you know, but then a responsibility ya gukea maratasi yaranko receive every day. Ana beto anguge, batu account tutena nguge. Ndona national government egetoreta project iraigate thianda kachieto na ribeto kwethira twena nguge. Ndaibwa project wiki pingwa, it really pains me simply because you know bauba koringa kelele na uba tena any responsibility ya kuensure antoba meru ibandiki. Ni mango yo ne ko oppose, which is okay. Neba oppose kinya afya ya Meru, neba oppose the progress ya Meru, neba oppose everything that will benefit the populace. And the bamenye, we are aware, we are woke, we know, and they are not stupid. Anto bateriti iba omere na kinya kire masses era eteko menyamanto ya maingi. Bake ya kulan later that this was to happen nikendete the Ameru ende anto baire badatu ni bawire you know kokasi anto bawa teto kidhumba na project uchi ya wari run out of time please governor to ingire na kiure kiki ya kamera kakwina thina irikiri hact ya mira because okay akona anto bare moye ya dhatu there must be something endu ni boya mira nikemera I think kirage koro kabisa ndene Meru nikimera kithirite ke in existence for the last like 300 years kana something like that na mira nikionka kimera tembe kitabangwa mwanka mite ya avocado ira introduce rwane devolution nikiraito wa introduce ash avocado in Meru ya commercial tira twaanda muti yumo wa withasi avocado kuro ikaria ni for commercial purposes endi arimi ba avocado ibangire they are in a cooperative nikenda bomba ko negotiate price nikenda bomba ko you know kureta sinanji together na bomba kuirutana how to do more of ash avocado production for export and more of that.
mira nikionka kimera kithirite gitumairwa mostly, and I'll say confidently, mostly ne atongeria bakuma kirerinjoniera mira yuma bati anto bate bangi bati anto bate organized nikenda every time but take advantage of their poverty non to kimera kira kibatira kwithira give the backbone of the economy kitira bangwa anto bareto kiri cooperative anto bareto amwe anto ba sensitized nikenda tomba ku negotiate prices yaura twina sheria kenda tomba kuria thoko cia mira yaura twitite ku streamline kimera kia mira twatuike laughing stock across the country. Muntu enda kuwa ngari ni matugite akauga kama gari ya mira ngari ya mira ya wabira tumatukana tukaringirwa mpe tukikara yaka tukwirwo boya te boya euni kwethira eta watia ni ikuthekelwa ikenjeli kwira ngari ya mira ekawa no ntwi matuka every day bira amero beta kuokota mbere te moyo yo muntu imira nande mutumeya au akatukarita aibone ewe twire katukarita mira kiri confusion yewe twire ndabwithia sheria twatanete na county assembly yetu then twareta mbodi ya organize aspect ya biashara ya mira nende o au ni kumenya kwe na arume bate bakuma ruterero te bakuma kinyatiania no kwithire kwina mutiania u onto ibo no kumenya arume baire barabare kiri key ministry cia batire ku organize kimera kia mira bare au na batenda mire bangwa o bibi otuma bairia cibitari yakwa bibi otuma bairia gakoromone market yakwa bibi otuma bairia state house yakwa bibi otuma bairia development dene miru ibwithwa imutuma kamera ya kubangwa ne the wrong person kamera ya kubangwa na telentore okubanga imera ya kubangwa na temunyo okubanga no tubatire ibo baukumeria mirathi nene lentore na munya ibo baukumeria mirathi nene nende mutuma no ntuno akweya ku you know eiko risk tekante kumenya bonko bwethia igukumnya kiara erinyene rena mwanki. I know, I'm aware, I'm not naive, I know, but niliapa no ntuira wa mirao katonga mira utona kura amiru kabaku nende woni ndare agwo antu ba mira no abokwa lentore na abatire rinyene munya na abatire rinyene mutuma no karitanto bembe barabare mamira na babori na bano dhimenti imutumo kabarite rinyene so tomanto tugo kuibwa kelele ne anto ba sponsiba kero yukia mana tano etauwe kinyabu ibora tirwe yukia ngiri etauwe nyabu ibora tirwe ne arume obaubo bere bau ukauria nteto kuraya bendu asante ukategi. Thank you, Governor. My colleagues, it's already tweeted and tukwingi. So asanteni sana. Bora tutomba ku exhaust. Tukadha tuina tuingite sawa. Kuma kiri ikarobia Governor Omero. Asanteni sana. Biuribia kwitha bitrombo chokeka na biraba chokwa. Tukwete anemwe. Tukadha tukiwatanira ruyuru kiri kiri mobango yua kugokenda na Weru TV. It has been done and dusted. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Na minde yonde, na ritigwe badrikari, na other partners bato kariabo, non to bakudhikira manto yonde, dirikari etu ikiaya na mawea na mirandi ira yombete kuthithia. Kenda nyingi tumba kuthiria program mwenge ta my brother bwana kenda atuongoze wange na atuira direction from here. And then after that, nani ataomba? Okay. Thank you, Bwana CS, Your Excellency, and the entire government. I want to thank you because of leading us through very important informative session, kujulisha wananchi kuhusu safari ya kujenga Meru pamoja. Na kwa kweli Your Excellency tunashuhudia you are different. Wewe ni tofauti na wale wengine kama vile tunavyozidi kushuhudia. Na kwa hiyo machache
Nataka kualika mmoja wa vyombo vya habari. Nimemwona hapa dada yetu Karamta Masaki atuombee. Oh, sorry. Before that, I'm requesting to invite Our Excellency DG atunong'onezee mawili matatu alafu tufunge. Karibu Your Excellency. Ai, ibwega sana ntukumenya ina Kimiru kiaurira. Lakini ibwega Your Excellency, I think ngwitikia mero bakuthikira bakuigua mantu ija maingi jara thirikari ithithitie imathaa jokarejeja manini muno no twarie mantu ja thirikari ya mutuma monka rujo gugakia na inkomenya ote mundu uraigua toro no this was a very engaging session Your Excellency. Ukochokia biori nyankorokia uria turinge expect ugachokia at some point yokare suspense tweterete kuigura ugachokia. Congratulations Your Excellency, uguchokia bioria uria mumero arengienda kuigua na ngugira witete ndene mwaka jojo mwe na mieri iri is exceptional work turi ariti ngugi bathirikari yaku Your Excellency. Itogwerete gwitaniria ngugi na ugwe. We are here to support you na itukoromba the other leaders ba Meru County njoni tuendelee kugwatanira njara gintu kiria mumeru akwenda ni development na tepang'ang'a ibwega ntu ba Meru no ntu bwa gutwa support turi thirikari ya Meru County tukenderea kubwitira ngugi uria mwathani akenderea gutuongoza. Thank you Your Excellency for your exceptional leadership. Ingwetekia ariti betu bangugi na aria bari kunthe ibagwiritwe nontu bwa promotions irio baete nontu bwa schemes of service Your Excellency na mantu jara kwenderea kuthithiria ariti ngugi especially ba Meru na kubaria mishara na igita rira ribwirite ibagwiritwe na inkomenya Your Excellency ibagwiritwe nontu ibagutwira uria bagwiritwe nontu bwa ngugi irio kubaitira. Ibwega wa media houses for such an engaging moment. Ingwetekia bioria bionde bikoa answered governor wetu na batu tukarea tumwe support. Ibwega sana ariti ngugi my fellow colleagues. Ibwega nontu bwa kweja ku support governor na ibwega nontu bwa ngugira bwenderete gwitira antu betu ba Mwiru. Thank you very much for the opportunity Your Excellency. Asante. Makofi tena kwa Excellency ndiji wetu. Thank you very much once again Your Excellency. Na ndibuchokire nkatho bwinde kunyachore bathirikari baba tunjoinire to be in solidarity with us na inkwenda kuibwega sana. This is a great day Your Excellency. We look forward for another day like this. Ngwitikia together tuna kanya kangi na kangi no ntuba commitment ya governor wetu kiri transparency kiri amiru na accountability ibo ntu kuona manto yayo leo nyechire biboria I am happy no ntu chire bimu lakini biatuma Your Excellency you have handled it very well na tuma nteto chitu ria bweya. So thank you so much. Kukaende ku request Mwarochi wetu Karamta aturombere and she's here, she's ready. Karibu sana, mpigie makofi yu manager wa Geto FM. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mbitagwa Irene Karamuta Masaki, mbita ngugi na Geto FM, ndi head of radio na njokia kanya gaka gucokeria thirikari ya county ya Meru nkatho mono rungu rwa utongeria bwa governor wa county niwe Reverend Mutuma Twethingia na our deputy governor Linda Kiome. Ibwega sana nonto bantu kwejea na arua mbere ndomba nkaromba tu some few seconds kire governor riu renge as media personality ndombuge mantu jara twaria mono kanyuma jaja kuroiba mwirigi endu cheupe na teka turingenda jamberia mono nontu ja kwenjana inya biore biria Ameru barachiuretie mono riu tukathingateiria na jaja ngi nontu nu ja Ameru ibathinka gwatuka tukenda kaire bathinka batira igwa jara governor wetu ena Georgia kuga teu. Thank you so much. Runga meitu rombe. Turombeni.
Baba nĩ bwega nontu bwa kagita gako twantukwĩjia naruo tũgũcokeria nkatho na nchone nontu bwa kĩao gĩaku ambĩria ũkumio na nkatho ũrĩa gĩtĩna gĩaku kĩa ũnene twacĩka njĩra-inĩ ciaku mwathani tũcokeria nkatho mwathani nontu bwa kwambanĩire na baũtwi na kũrĩkania na baũtwi kagita gaka kanandĩ twaĩka thirikari njetu njĩra-inĩ ciaku Kristo tũkaromba mwathani ũgĩte na mbere kwatongeria betu ũme nĩkenda mwathani ngwatanĩro na thĩrĩ bigeta na mbere gũtamba ndene ya kaunti ĩjĩ twaromba ngwatanĩro mwathani tuonete na ukiri bigete na mbere gũtwĩka kiguni na nkuruki kinya gũtwĩka kĩrĩa gĩgatethia atongeria betu kũreta ngwatanĩro kĩrĩ kariba kaunti ya Meru reka mwathani ũgatongeria gavana wetu niwe Reverend Mutuma Ntwethingia bari na Madam Kiome kĩrĩ gũtongeria kaunti ĩjĩ na atongeria bonthe baria bari aja nĩkenda Meru ĩkagunĩka kumania na ũtongeria bwao gatukari mwathani ngi ũgatwirigire tukiumagaruka nja ugatutharime na ukiri bwaku bugetania na atwe na arakunde tugetira rietwa na Jesu Kristo twaromba na ucokia nkatho.